mai sila mai lunga o tātou wala atam tātou so ta ingai lunga wha interneti I so o se vaenga lalangi. Ya ital fat sa mo ila mai mo mai nei vai tu lao te au. Ye fatalo fat fo ye ila to pe na ona mafuta mai lunga le upeng fai lang. Ile ngata le ye tunu I fafo pe o New Zealand. Australia ia fa pe foi ma America. Ia matunu umo pe na ona mafuta mai de tatu po klamene. O le Maleifua Mai. Ia ua tatou iai le nei aso o le aso tofio o le nei vai aso. O le aso lona wha le was whainga luenga ali fiti. Ia sa o le. Ia malo le usu mai o kako a skofi le o kako iai. Le aso foi le leu ta ua le au whainga luenga foi le malo o le aso a. Le aso se lenga. Se lenga le wha manu ianga nupi. Sa o le. Ia wha talofa atu I le wha fonga mai nei o tatou mātua. Mai se lau whainga luenga pa ia le atua I so se tafa o Samoa. O lo tau punu nou, ma wha nono manu, ia ua se manui o le atunu. Manatu, o I lava si li nei vai taimi. A oi fo isi tangata ua malosi nei taimi. Tasi ala tātou tepa tau lai, I le whaafonga ma le sila mai o se o tātou atunu pele, ua na o le tātou wali whaolo Iesu. O ia lea tātou te maluai, o ia fo I le na te tapenaina. Se manuia mo tātou watunu. Uia ina whesoa ina nei taimi fitira se o tātou watunu. Ia ona upu whai o malo. Ia ai mana tua pia. A lea unga piu ma lo tātou wha mua lalo I lea tua. Ia le me whai ona atoa foi. Ia se tāpenanga foi. Ai le ngata ivne. Le me foi ona toa fi le mu le tunu. Lea foi se malo losio. Nei vai ngwha upu whai o lo tau wā ina ia maua pia se toa le tunu. Se o le kalia o le tua. Well, talana te ina malo matua I yaso nei. Lo wata. Ia matele fo ia me vevesi solo. Ia. Wana o Yesu wartat. Ia Yesu tali o me uma. Ia o le nei vano taua ma te fatalo fatu tatou langolango sua malosi o le por kalame. Malo soi fo manuia la ulu ma le ofinga ruenga. Ia I tatou bookshop. Ia wai o ma ofu kui ofu manga ngai mai bookshop. Ofu matango fie. Maua tu ai ngala ese pe o mitiafu o futino. Ia le foi tisila sila mai peni e luma I ma tatou wipu nei. Ia ma tatou fangu vaia. Maua tatou faletusi. Ia fio ia mai su ai Samoa. A foi le sila mai le maua tel taulanga. Ia maua tau pa u I le fio ngai ala ulu nua pula ma le o foi ngaluenga ma tatou faletusi. Ia o lang sua malosi o tatou por kalame. Nei vanga ta uol nei aso fiti mol tatou por kalame I foi malo fa lo ngia pe foi nei le so na nafi ne an fatal no ini so tai o tatou lo bua ma le university o Samoa ia le fu tatou ia ni tai au o le nisio ava no mai maua mai nisio tai o tatou lo mua ia awala fa fonga Samoa ia la fa pe na fatal no ai ia le fionga ia tu fuisa a Dr. Patila Amosa o ia leo le matua o saufa inga politina o Faculty of Science ia fa pena foi le vanoi mo mai ia le tai po le matua o saufa inga il vanga le al forte po Faculty of Technical Education ia le tamai tai le ia li neta u fale tamani kai roi ia fa tasi ai ia ma le vanoi mo mai foi le tai o le vanga le al Faculty of Business and Entrepreneurship ia tamai tai le o Dr. Rafaya Nash che po sa o lingo le ka ko kinge po Rafia po ia Dr. Nash mo le ia so wala u fa fonga manino sa mo le tatou po kalamel nei ia wala va nei mis ai mai sa ia auto malum fa na ole onga sa ole wa va no ta ua ia I uso foi ma to fa fina pena na ta wina tono university ia e fa longo ma mai mo mai foi tatou po kalame ia ole telen fa so to foi ia tai o sa fa inga tai tas e fala wa itele at fo ia nisi o va inga taua fo pe na ona o tau ina tono university na ia le nei taimi ia e ka kau onga ka fai atu le tunu e fai se malu tai au sa ole fa atu ata pena il tai au mana tua ia ile auto tua ma so se tafo sa mo fa fonga mai ma mau ma tatu fa sala la ngone lunga tatu NUS TV valu ia mana tu e fai se malu tai au awane ngalo vai na cha ua na sa oi fiti o vai cha ua na ma ua yo uma nai malu tai au ia nga o ngai ki fu ama ngai ma sa longo ke yasu kulia kwa foi le a tonu ai manu ia foi le yasu ai mana tu
ia te pena se malu tau wa matua mai se ia malo le tunu fe ngai mal fatu ai ngatausi ia te pena sina malu tau wa nai matua tausi ia male lau te leo ainga wa te mi foi nei fiti o le e tu wa onga le tu wa onga ia pena vo tato investe o le ia tato investe malolo ia toi paula ne o vai aso ia vai aso fo lo ia toi amataria lo restal ia matoi fa wa toi fo ia awa onga kwata mun mudan nei foi tau sanga fautuanga mo utou yalom whanau o leo malo lo mo ya onga nei foi lua vai aso i tui kolisi a onga tulanga lua ia maonga mata maso se tafa o le tunu ia whaonga le nei lua vai aso ia fai se fe awa ta mama tina ia le ngaka foi lea ia fai se fuafuanga li lei mo o e tui te pena ia i leo langa fai o lena mai atu foi su enga na kuata o mai atu e leo le lei koe ka penga le lei le soifua ia ma le olo ka maikiki e toi a mata mai le aunga ia a olo sauka olo makua fresh sau ato toa ia tau tua na foi ia a tau mamao mai vaenga e mau hai o chou ma afia il soifua i fafi tauli ia ma fa lave ia ia le taimi e se il fai uma ali fit wa taimi ne e ro moer fit ia sauli lei ola e tam fai ia le fidi fa leanga ia singa luenga leo pena ona e tam fai ia o se vanova nei di polai fa manatso toi foi i som to fa fina pena ona sauni mai restala le vai asfo tato university ia tato no fa pe o temine ona e tere ta pena ia temine tauna ko siaki le lau IT vai pe va enga ta uala ia e ta ua tele ona e toi fo i me ma o e fa tino lau restala awa ina e fa inga ta ia nga luenga fo ia li ima tamaita o lo fatino ina tato restala siaki valeia o mea onga ia ma e koe kangolo i lau kusi dea de kusi dea ka koukalenga ia koe siaki leipo hau maka upu e ngala e sa haungi mai e mana ia tele fo tua ma onga i rengei kwa kamunumuli ai lau tuspa ia leo ka koukalenga ngai ki awangi ngalo ke fai kau ako ia malama i le ngaka fo i ka kou i meo pokalame ma meo kose se ia e malama fo i tula fono o statue so le tatu university ia e malama i finga fa vai ia o lava ni e uma ko fo ia i le aunga pe fia ka usanga le aunga i ai malama le le fa vai o le university malama i tusi i vaenga o mata upu ia ma porkalame lo tusi ton no winga e uma ko longa ia kai e alu kala ia ku longo i langa fa ngau sa ole e fa pe foi a person tele tits yo muka upu ia ka kaunga e vea lo ki fai ka ai le kusi e fai ka io nei vaenga na ia wone ngalo fo fa fonga mai e si o tatu ai mai sa to ia lo fa na ole anga mai fo ia wa tatu ia tatu listala mo le so fo ia ai ole tatu se atu ia mo sina malo longa pu ia ma nai fa salonga pisinisi nei tai au ia ona toi te liu mai leo tatu por kalame malenganga fa lalo. Second semester enrollment for the National University of Samoa. Enrollments for second semester start from the 6th to the 9th of July, 9 a.m. at the NUS gym. For returning students, all you need to bring is your student ID and your enrollment fee payment. Enrollment fee for returning students is 200 tala. Fees for new students is 322 tala. New students, please make sure to bring certified copies of your birth certificate or passport, Samoa school certificate or equivalent, Samoa secondary leaving certificate or equivalent, tertiary qualifications, and measles vaccine confirmation. Mature applicants need to provide evidence from employers or trainers of at least 2 years full-time relevant work experience and/or training. For more information, please email studentenquiries@nus.edu.ws or call 20072 or visit our website. Second semester enrollment for the National University of Samoa.
ai e tele ul fale lotoa e te tau lava ona fulumau lima o lo ia i lava se te pua o moana saunia e au na mulmulita ia i le fuluina o lima ia whaonga lava nisi o vaila au fululima ina ia mautinoa lo malu puipuia mai ai nisi o sia mai a fia ai i se whaama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatu whale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mau tatu lima i le taimi e mai ai ona whaonga i ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutono le tato o lotoa. A e a ngai le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā pia e whai ngō fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pe a whātaua a wala ma whātaita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau teli. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Ili mama, whasau i ngai leola. O le toi foi mer tatu por kalame. O le sunga ia fitilea se fika ale. O ia le o tamaitia o ngolo o fape na ona fainga luenga le tu mau i tatu TV. Ia ma o ia foi o loa onga i tono por kalame o le tu stala ma le o fasa lau. Ia o mana ia le o musia vanoe e ko lengi ko ia ali fiti. E ke o aku i mea mo me por kalame sa o ia pela tapu kalame o foi. O e masang. Mea kongo le ka o vangoa le au mau. A vangoa fa au. I fa nga le le vangoa. Ia mo ila tu o sisi na mai por kalame ne yo o nga ia le li o fiti. Yo le fa mai a foi le ia el diploma le o si uso ia fiti le kwata le la sau nei. Ia mai ai foi ila na o nga le university. Ia e ta ua ia o le finau. Ia le vo ma filo i ma si uso ia fiti o tau fa tu tatu por kalame. Ona o le vangoa mai le tama ita yo karameli sa a fa mo le aso ia ono tu langa lava o nga luenga ia ai mo le tu fa malo fiti fa stay fo ile lo sao ma na ia tel fo ile no e tilo mo ia ma ia nei chamiti o to senga ia o lo o fai pe ona e tau ma fai ele ngata ina onga fa tai e oi fo le tai me te finga luenga fa pe nei o maua ia nei au wa mai ma poto masani ia ma nga va ai ma fai ona nga fatia nga luenga nei ia mo le kurfa malo le sai ya malo le sunga mo pol ia foi le ise pase se disi aso ala e grupo mo ya sau el pase se ngelo visa ya o va e ngata una o le tamaiti o la tau mafai pe foi o siu so ya fiti ia lewa e sila mai ia leu tau fai atu longa o tato por kalamel nei o nisi va ngata ua li fa fonga si o tato tu e il tato me il tato va nga foi le le o tatou pictures fo ia lunga o tatou social networks le page le o le au manga tautua ia ma le tatou traffic update ia ma sanyo fa sala la o twitai au a fai o lea e fai le tautua i tua i moto malawa o lea e fai sau ngā luenga ia ue anga i fo i lau whatoanga ia fai ana e tango e pu e mai lo watai ia lau whatoanga ma lau ngā luenga ma fai maina iau whautuanga o ni whamtalanga yo na au mai le lungo tato page le o le NUS broadcast ai fa au tala mai o le au manga tau tua ia ale le ona e fa ia mai so se vai ngole tunu ia mai ai na iau na iau ta upu ia na yacha ia na iau fam talanga mfau tuanga man yelo fanga ma wal fa ilonga moe ia ai mai se foi ia o ila tau le nga e mai lungo le au wala
a fai o le te sila mai wa e tau mai o ise fa afi tau li le awala ia po e sau poloka lo sa i le anga i mai le i le tu sifo anga i mai sa ia po le anga i mai fo i sa ia i sifo ia po le anga i mai fo i le sau te i le sau le ku si omu lunga kia vi ma le anga i vai lima le sa ai kau mai la o kiu ka vale ia ma chem fo i lunga le awala ia ka ngole pu e singaka ma mai sau fo ku anga i le ku o i le makua poloka sau le i vai lo Sao li. Yo wa kelang ole ikulan ngi de mo ko porok ka awal. Kamaka me le vadu e kau se food wa tinga de al fa e afa lo le fitu le fiti. Aval fitu asa ngole wala le ngai me le vai lo. Ma le saule e mo ko poloka. Sao li. Wa fole o isi ama tsa le vadu. O isi fo ama tsa le iva. Ona la o taimi nei o lo ku wa nga. Wa yela le me vole le fe lolo. A ke mia yen ngi afa pe ke sau ngole wala le afa le vadu. Ia oile tang te whinga lunga le amakaliwa, ke o sau mai lunga poloka. Taulanga usu mai se meo le fit. O le tā ua na le fautuanga fo tātou po kalame nei al Maleifua Mai. Ia, vave lunga, e ke re PCI, e ke re revesi, e ke re ikai. Sau fia, e ko le ngā luenga. Ioi, moi tātou u mane lunga le awala. A fai foi lai le lea na mai niau fe autistusia, o ni alofaanga, o ni whaamanuianga, o ni fautuanga. A tasi e maseata e te puina mai. Mo foi whailonga mo oe. O te mati le tau atunga, a wai iai nei whailonga. O lewa tā pena tātou po kalame nei o le Maleifua Mai. Ia mo oe whai mai au whau tustusia. Wha ngā mari tātou page na al Facebook, o le Anyways Broadcast. Ai a sau la lau whau tustusia, wha ingoa mai. A whai o le whai mau manga, a mga tau tua, a whai o le sau lunga le awala. Ia, wha ngā mai le ingona, o le traffic updates mai le nuu. Ia, mali no whanga lai tupuai. Fiti, ai awane ngalo o na tusia lo suafa. Mali nuu. Wa ya fanina awane ngalo na tu siro swafa e fai ngo fie foi ona i loa o ele la man malo pa tu fai longa le awa na o lo le lau tau tua na fai o le fa moe ato nei fe sota inga ina ia e sota i mai i lunga tatu walata nei o TV valu ia mama tu fe sota yatu o le winga le ia le fe sota inga tatu TV ia ma oe ia mana ia i foi le tau tua ia mai se foi o lau so ani mai ia mo le mamalu o se o tatu o tunu ia lau sunga mutpol ia le e fatalo fatu lo ia foi ia na uso ia lo mo di melo fa angat por kalame fatalo fa mai fu ia lo ma futa ma temine ia fatalo fatu ai la le uso le ia yoasa sa lesa ia ole uso na ia yoasa sa fa u de por ile tau sanga nei fa unga tele na fa ia sa fa u de uso sa tau ina voi tono university ia ole lo ma futa mai pe tatu por kalame ia fa pe foi la le uso le ia ki valaki male a inga pena ona ma futa mai da fio anga le va ia ma role ma futa mai ia fa tai te foi ia le on sa ia ma lo foi le on sa i tutem fai von nei foi tai au fa tai mo lo fanga fa tai fiti ia mana tu ai la to uma le foi ma na finisi lo fanga mai New Zealand ia Australia ia ma o ia Alaska lena la fo mai ia lo sila mai lungo tato po kalame nei ia alo fetele atu matou nei Samoa ma tatou university au Samoa ia o tou uma lava ia o lo momoli mai au tou lo faanga lunga tatou por kalame nei o le Maleifua Mai ia o le mai tau ia o le la ata se atu i le fatano ina nisi o malo le tatou por kalame ia le la momoli atu i fo ia lo faanga mo tou uma sila mai lunga tatou TV van awane ia luese fa mau pele ki o lo TV ia mai sila mai lunga o tatou por kalame nei ai ai sa fesidi o le tā ua o vaenga nei. Ia isa ufisili. Ia pe o le vaenga le la soma, ia o le Faculty of Science. Ia le fionga ia tufu isa atak tapati la amosa. Ia isa ufisili. Fisili me lunga tatou page na, pe isa me te fia manino ai. O sau no atu le matua le sau fa inga po le taitai po le tino o le Faculty of Science. Ia ona fa manino atu le lunga. Ia le tatununga. Ike le akako waso o le aso foli ngei. O le aso o le Science. O le Faculty of Science la son ngei. Ile full time lo winga ya lo se human ngi ko sanga o fai ya fa la wi lo al Faculty of Science ya o la tatu se atu I sina fa fi fianga va vai ai foi tatu por kalame o Maleifua Mai e on tatu se ele ile fatal no ina o le matua sa fa inga ile fionga ya tu fuisa. Second semester enrollment for the National University of Samoa. Enrollments for second semester start from the 6th to the 9th of July, 9 a.m. at the NUS gym. For returning students, all you need to bring is your student ID and your enrollment fee payment. Enrollment fee for returning students is 200 tala. Fees for new students is 322 tala.
New students, please make sure to bring certified copies of your birth certificate or passport, Samoa school certificate or equivalent, Samoa secondary leaving certificate or equivalent, tertiary qualifications, and measles vaccine confirmation. Mature applicants need to provide evidence from employers or trainers of at least 2 years full-time relevant work experience and/or training. For more information, please email studentenquiries@nus.edu.ws or call 20072 or visit our website. Second semester enrollment for the National University of Samoa. Pule
ia sa mo le o toi tali mai tatu por kalame o le Maleifua mai le foi vai ngal tai au ia pe foi ona fa fonga mai ai ia nai malolonga foi malau sisila mai nai fa salonga fa pisinisi ia le foi wa ia il nei tai au ia mal malo fa lo ngia tatu por kalame ia le fionga le ia o por fitalainga ia tu fui sa Dr. Patila Mosa ia le o tatu ia ilunga il nei tai au wala fa fonga man sisila mai tai au mon ia lo fitalainga tu fui sa Malo sei fua lau sunga mulpola ia whaatalo whaatuli nei tai au ele amatalia ta whaatata noanga whaapea fwoi whaatalo whaatuli pa ia malo sa mo whaapeon mai mo mai ta por kalame po e alala sa mo nei po e alala ia tunu i whafo ia whaatalo whaatu malo sei fua malangi mama ia ele ai ke sau o le ke aku le ai ke fia pe se me ringa kupur kai au e fio mo ia pe fia o waulia mai le nei sta folo mo la le o malo si fua mai le tu ana ia o fte fu lo la e mo lo se ta po kala me lan me macha ia lo fu lang me maka lo ngol green la so ngi ia sa mo le o fa fu mai mai sila ia ile fio nga fo ia il ftalenga ia tu fu sa o ia le ia po Dr. Patila o lo fa ulu ia il tatu sa fa inga le o fa sa nisi ia politina o Faculty of Science ia le uma fa tasi nei tai au la e fa fonga mai ia o la tala fo isona fina ngalo o ani vai nga uma o lo ilalo ilan ta penanga malana tai inga ia mi se fo o nei vai nga ta u o le university ia le la ma tu ia ilan sa noanga ia pe fa ia sa noa o telenga tu fuisa ia whaftai muli pola e peole au ngā lawal awai mai po kalame nei tai au. I o le whalau loa atu lea po kalame o lo whapeona ofa le le sauwha inga le ngata mo le latou o le ato e fo i sa onga le kuatau te ane semester 1 o le ato e fo i mai le semester 2 our returning students. E whapea fo i for the information o i latou o lo whapeona ele ia onga mo nei ia lo ia infofuanga i fia o mai enroll ma whaawalingia o onga nei le NUS o so o le tawhatata noanga la ia tapena pena i mo le enrollment le a mata le asolu o le vai so fou mo le sila fia ia o whamatalanga o mai ia whatau po kalame le Faculty of Science ia le sa whailo mo mua tu le sunga ia fiti o lo tono kalena ia whapea fu ina sauni ia le Faculty of Science le our faculty handbook o le handbook la le na o information lava about the faculty programs and courses le ia o le handbook le sa whapea na tu whaina tu tamaiti sa onga le sa enroll the first semester ia a whai o e te form mai le next semester ia ma whai o na piki se hard copy o le faculty handbook le mai le officer ia au lo whapea fu ina mau i lungo o le website al NUS whapea fu ina mau i lungo le Facebook page al Faculty of Science our preference is for students to look at the e-copy because they can access it straight away rather than carrying this around all the time ai o por kalame tono le sa whainga whaasai nisi it's all to ainga por kalame that we offer. We have TVET programs. We offer academic programs. Ia foi matou por kalame o community outreach programs. So le fai atu se fa matalanga i por kalame ia. Ese por kalame ese foi lá ele entry criteria into these programs. So we offer these programs to cater for the different students in my tonal NUS afape matale le kuata fa le onga the semester ai mai ia ali matama ta ia onga if ia o se por kalame le ai le ausia ia maka tauina ona o le por kalame ia fa tua lava ia lo ia si options mo o to So for our TVET programs, e lua por kalame offer le Faculty of Science, o le Certificate in Computer Operating, ma le Certificate in Tropical Horticulture. So mai la di mtama ita ia o nga wo umala tsu nga sa sala si ai se lau fa se fulu pasene foi le lato English and Pest 3 so se fulu pasene nga ilunga le English
Ia e pau lava po kalame mfaina tu iai on mako mato certificate in tropical horticulture. We found that olo walu lunga numero tamaiti le po kalame lia. On os po kalame irrelevant ya te ilato. A wai so ani foile yo lato ainga so ani su enga se ngaluenga. Or a certificate in computer operating, pe as so somebody in out se lau fitus fulu makai au sia. Ai fast food pasene nga ilunga langa English. Ya afa apela fia le metal computing. That's the program we advise them to take while in Faina South Foundation. Pem fainalo certificate tropical horticulture pe afa ape olona interest le. Poka lamela ye lua. Although a lower entry but we use, or these are programs o mafai, ona provides a pathway for them. E umalative programs, o no mailanga ilunga mato academic programs. Mana ia tele. So o le lua la le mato, ia la fa apea foi in the pipeline, sisi po kalame mato for the TVET programs. E alana nga develop po kalame ia ono lo identify by the industry in this what's the need for the particular skills and knowledge in that area. Ia nta o mai le mato academic programs. So programs ia le awhai lunga I le mountainside e tato. So mata mai lava mato pre-degree programs, na alule degree programs, ia FI mato postgraduate programs. E lua ia e tonu mato pre-degree programs ia ale sofa inga. O le basic certificate science, ia ma foundation programs e lua foundation certificate agriculture, ma le foundation certificate science. Ia ese fo ila ia entry tono por kalame ia ono le basic certificate science mo ila to ia usually for mature entrance pos tangata bolevang faingal wenga ele isanga sana official formal qualification but ele background in the sciences and the maths and computing you know to ule mato tono ina ona All foundation programs, CAP, foundation certificate science. It's all lamana au sia tamai titi ia tongi lua se lau or higher maile aggregates of English and best 3 subjects mal sasalasi. It's a tau lava on a pasil mathematical tamai titi. It's a tau on a pasi at least 2 science courses. So it's a bit tight le entry o le pokalamila foundation science. Ia o le foundation certificate agriculture ia pasi foi lau English, ia pasi lau maths, ia pasi lau agricultural science le ave le year 13 and at least 1 science course. So o foundation programs la na lua le faculty ia e lama le foundation certificate general. Ia o pokalame le select mail tama titi so samta from across the faculties. O tau sang o mta pula le ele o ninga se faculty e tasi sa fa inga tasi ai fa solo ia faculties ile coordinating all the program. O tau sanga lande o foundation certificate general o le eva ai faculty of science ia mo fa nei tau sanga pasi atu ile sa fa inga eva ai la tau mana ia Ia o tamaiti la lenga lesa enroll foundation program is semester 1. Ia o la wailoa la tau le structure la tau pokalame. Mamata upu e tau ona ave la tau le quarter le semester 2. Ina ia fa apea ai ona meet ia requirements. E complete le program, the completion requirements, complete le program. Ia mafa au wai. So tawul na famatalanga mulpola ona tatson ye fo ina yalo kuatsa le wotia ele manuia mamta mal foundation science pesfatsa inga ele manuia malatum ta upo ono sa ave fa pe na pasila ulima pola wono ia tatson lo confidence ata mai titi na lana fa awards kuatsa lona lua ia ye fo ina fa na pe
pe tolu pe lua pe tasi le mata upuna pasi ia te tono temi nei pe le mau tonu po la le mea la fai kwata lona lua ia a le fautuanga lai nei whanau ia le ai le o ngata ina lo wa o langa o ina a so mai le Maua so pe lava noa. e mau pe lava no e o mai le enrollments la fu ila so lua next week ia fatata no I matou I options for you wat foi fatuanga po fe mata po fai po le me renda ave le mata po pe foi ni sport kala me tauna e alu ia e fa au wai lau onga so the time you'll enrollments la next week e lava course advisors at the faculty of science o mato heads of departments to otolu le head o le computing departments the maths and science department or the maths and statistics department e fa apel fa ulu ngol science department mai la tamai le enrollments la solo e umorona mai la to documents mai all student services ina so mai lo le mako course advisors e work out la to po kalame po omta po next semester e fa so la to ilele isunga faya ngol faculty mo le signing o la to enrollment form ia FI what lava ya for the final check ia le to for the form the student admin mana ia tele ia so mato mato foundation programs la ia o tele la mo tamai te e fa o mai po kalame ia mo fa so solo lungo degree o the foundation science ia o your foundation certificate agriculture fa au tamai titi tele tamai ti mai e o mal foundation agriculture ona ole le USP e fa la to bachelor of agriculture au tamai te o mal foundation agriculture ole fa le ma ko di program le diploma in sustainable agriculture ba ia kele Your foundation certificate general e alu level tamai titi fa au also sangfo depending on the courses that they took and passed it tausanga nei all foundation certificate science e tele level matamai especially our top students e mai el tausanga nei fa manu ina e mawala to scholarship pe malanga fa waila to o ngai New Zealand Australia o fiti ia po ni silava university fa pion ma wana fa manu yanga ia o to tele level la to ia in fa wow level to faculty into our degree programs ia le la fifa solo tuai lunga le that level after foundation ona ia fo ia po kalame ese ia ai if we lava the selection if I love it, we only advise, but the final selection is up to them. So we offer our certificates and diploma programs and our degree programs. All the certificates we offer certificate computing, certificate in science, certificate in maths and statistics. And the diploma, diploma in computing, diploma in mathematics and statistics, diploma in environmental science, diploma in sustainable agriculture. It's a level out tamai I prefer a foundation or sound degree. For nice tamai pe ona uta o mo na tamai avele certificate in computer operating. Pela la te wele fa no sa o long degree. Mata tu ala fa so mata fa solo alva enga na. Ona ese mawolunga to the entry criteria and the level of courses here ave tamai to the foundation. Then our TVET programs. Then we come to our degree. Our degrees. E lua e tikeri, whaidonga tikeri o pokalame, o awhai mātou, o le Bachelor of Science, my Bachelor of Science Secondary Teaching. O le Bachelor of Science Secondary Teaching, e mo i lātou lava o mautuine o lātou mawhawhau, e fia whaia onga, pe a umale pokalame. Tele lau o students e mai pokalame leo o ila tau sa o mai el diploma of education po ila tau o ma o lo faya o nga fa science le itua ya o nga ele yes formal qualification so Bachelor of Science Secondary Teaching e me fa e major le computer programming applied computing o le maths o le environmental science and physical sciences le physics and technology. Ia pete major for ia le life science le ia mata upu ia type biology
Ai tonu fal po kalame le e mamata upo e valu deliver ele faculty of education. Wow, o isi tamaiti ale ave po kalame le ai fia faya onga. Umalato degree like a Bachelor of Science if you faya onga e tau to e fo I mai file graduate diploma of education. They made up of the 8 courses they were already tono Bachelor of Science secondary teaching. So I fama nu ye inala o le failonga le it's in fina e alu lo to teach qualify it straight away to le to e fo I mai file diploma of education. Yeah, and then our major program, the majority of our students, or the Bachelor of Science, is it was for 5 courses or por Calamelia. You were umalawa for in fact options and final select tamaititi. If for la vailona ye interest malema losio ia. So we also have majors in computer programming and applied computing. Environmental science, life science, physical science, maths and stats. Yeah, all students can also take minors in marine science. O information umana po fa masalanga umay po kalamen na yolo zonal kalena po zonal handbook al faculty. There fa pele yelsa copy. Yeah, and then we come to our last programs. Your po kalamene fo mato postgraduate program mo mosa matale lua full lima. Yeah, tau sanga ne fa to matale mato po kalame lona lua. So mato po postgraduate program mo le postgraduate diploma in science. Yeah, and lua majors ole computing and environmental science. So so sanga nei time sa amata mai po kalame ye la iti lava nei tamai sa yai ona ele ata jono ele I lava fa la lo na time ya so sanga nei we jumped from around 10-12 last year to about 39 this year. Yeah, ale tele lava tamai ti ole po kalame le postgraduate diploma ia o de imta mai ta ele fa ingal wenga. E to ala iti lava ila to full-time students ia to tele lava fa ingal wenga. So all postgraduate diploma ala program ia ono ia courses offer avel tamatiti complete le program lia ia lua lava mato ko papers le tono kalena ia fa appear options mata upo ave depending on whether you opt for computing or you opt for environmental science. Ia tono le mato po kalame muli la le e mana mia lava fa la ilo ona e fo o le Master of Science. With a major in environmental science or a major in computing. So po kalame le sa fa pasiele council ile tau sanga mo bai le la wa na amatal semester le watea. Na ia tele a tonu ele o ni nefu fa fonga mar sila si o tatu o tunu nei tai o le sau tele o le talainga ya tu fui sa takta patila. Ia o le sau fa inga fa sa nisi. Ai ia le manatu Samoa. O le afa pe na o na fa soa pe fina ngalo le fitalainga ya tu fuisa I isi tatu por kalame o lo o fa pe na o na fa solo mai a wai le mafail tatu taimine ia o na matua imva ili atu ia va enga ta itasi o por kalame wai fa isi ke leo por kalame nei tu fuisa a ta u nei tai au ia le wai fa fonga sa mo ai mai sai ia che o ia lo fa na o lo tu vai tono tatu lo mo le papa ngala ia le we fa fonga manino mai I vaenga uma o lo fa pena ia ona afia tu I le saunanga le fitalenga ya tu fuisa ia ai ona o tata I me le lava tu a fa ia ni si vaenga I te fia saunoia le foi fesili fia foi ia me salo la fa ia le sport kalame le la taua o fesili ai masania ia wal fa fonga au te lo le manino le fa fonga le tunu ia ai ni si vaenga te fia sauno muli ai so it's asi ala sunga mut pola in fa mai le au fesili pen fa tali atu so o le pelo ta o time mo vai it's all to ainga programs se afale pokalame afal safa inga o TVET programs the academic programs or the higher ed programs yamamata community outreach programs o zonula o le vaenga muli le our community programs e lua pokalame afal faculty of science o le matau Cisco I am mentioning it just for now, but
e umaso mai le whaurulunga o le computing departments o ia fo coordinator le Cisco program e watu nisi whamatalanga whaalau iloa ai le po lea le po kalame po lea fo le tāua le po kalame ia malesi po kalame le taimi nei o courses ia awhan mato le Center of Excellence in IT te jono o le la su mai ia sunga whaurulunga o le CEIT e whaamalamalama te fo ia po kalame le CEIT le vai so fo ia ai pe Paula se fo sanga mai e tau taimi nei mo pola ai pe ia au fa facili I'm happy to answer any question ia na su mai la sunga fui maono e fa lau lo atu le Cisco ia e ei ta facili ona o le taimi au te lo facili masani pe ona tau tutuli atu o nai ava no scorsipi mo por kalame uma ia o ai pau ale o le vanga le fia mo bia mai matua pe iai ni fa mama avenga mo matua I pili ma scorsipi o lo ofa pe mai semester 1 se o semester 2 e fa aftai mul pola e ei scholarship e ei tamaiti sponsor sa o level malo le through the foreign affairs e o la tamaiti la e fo fa pe lo mal degree then e fo la to performance foundation le fa ia lai ma ton me na e handle level foreign affairs ai ei fo scholarship e mai ile university fa asoa fo le faculties le awala mai le PSC e fa pe fo le Ministry of Finance o scholarship la ia o partial scholarships ia ma vulnerable scholarships o le telo tamaiti lai onga lai enroll a Bachelor of Science Germany most of them o lai are on scholarships mai foi la scholarship e lava ia inga mai select e mai le faculty we make the selection e base afa pe mai lava le sponsor e base le academic performance ian matutilo foi le performance il tau sanga uma vai calculate le average score tamaiti uma ianga rank le la tau vai po oye eligible more scholarship afa pe mai based on merit so based in financial hardship why my application le tamaiti famatala mai lava polan mafu anga mana omiai so e mautitilo uma lava ituna wai ele fitawile le mawalunga lava lo score ia le foi tele ne tau ainga le e tawanti tilo nei tamaiti o ia fa fitauli so I can say that all the faculty of science we are quite privileged to be given a lot of scholarships. I make the level tau sanga nei sa mai scholarship muli these are the vulnerable students. Ia tamaiti ala ia titilo ia la tole financial hardship. Ia pe o si taimi it is fa pay for it's tinga no fasala la what ele apply mai tamaiti when there is an opportunity for them o sila taimi e pe o fa intale to fa fo to scholarship fa so isi vaenga ia le se me ia wala fa so tu na tamaiti ono de scholarship I feel fasala tamaiti apply mai ia le lai se yo fo to amatal tau sanga fo ona ele to fa ia semester 2 ia to fasala lawa le tamaiti pe au ngani to fa nga mai ava no ia o lo o mau mo o to o istami ia tele o istamaiti apply mai ia they already afford the fees ala lava tate lo fulele wai mai le tusi mai financial statements pe any piece ni si fa pena ai e mana bia lava nei tamaiti ele le ele onga ele o lava fa so amatu e fa nga mai ava no ia na ia tele ia e le to efisiningia nisi vaenga I faafonga ma sila mai al tato o tunu ma faafonga mai foi le taiao I lungo tato por kalame nei o Maleifua mai le o manino a to saunoanga ia atelainga ia tu fu sa takta patila amosa wala u faafonga ele ne fu foi la ia o to mai tia onga vaenga taitasia a le ta pena mai tato wa le stala le vaso fo ia o la vatu lo le no mo le sauno mo se fo tuanga anga mai fa na ulvers fo tato listala ma le fa lo ia fa tai lava mul pola ia mul fa na ol ato tali mai le vai se fo le enrollment
Awe te fefe te fesili, awe te mai te fesili pa ele malama. Po o amata upo te tau ona e avea, pe te tau ona e whaawawe pe lau po kalame lea, pe tau na sui lau po kalame ona ua whaale tonu kuata watea. Awe te mai te fesili, awa le fesili le malama. Most of the faculty will be there, pe yeni wha fesili. At the same time, a wha pe te awanoa I pole asonga fua po se aso neva I aso le matal enrollments. We have an open door policy so mai nei whaataltala noa mata upu ele I whaiele enrollments o tal tonu. E masani lawa le aso mo wole enrollments. E se asea e matua pisi ya. Ia. Ia ai afu ngi. Ai la fa matala ngai whaftai tu ai lau sunga nei awanoa. Ia whape whaftai tu pa ia malo mai mo mai nei tae au. Ia manuia tele ia fe au matiu te nei vai yaso. O nei yaso. Muli foi whaftai tele. E lau fitalenga tu fui saa Dr. Patila. Ia ole matua o sao whainga. Ia Politina o Faculty of Science. I leita au I lau sao tele. Whaftai te a tonu o te langona moni sia wanoa I whasolonga lava to aso nei. E toi tala I vainga te itasi nei. Ia. Ai tau ia na mātou whapea. Ia. Whai watau ave ia I le anga le leo le atua I le nei aso. Ia. Ini ngā ruenga o tutoi. Manuia tele le nei aso Samoa. O leo e whaafonga mai sisila mai ia I le sao tele o le ftelainga ia tufu isa ina ia manino ato otoa au tele ianga mai ia hana mwhanau tātou le stala I le vai aso fau. Maua sisi o na wanoi sisi taimi ia tātou te toi whailoa I foi lunga o tātou TV walu. Ia malunga o tātou upenga ta whailangi le te sila mai I nei tae au. Ala tātou se e sina malo longa pupu. Ia ona toi so atu lea manisi o vaenga o li mata mai tai whai aonga e whaalawa I tele lava ia ngā luenga ia e mai se fui mta whai oi o lo ngā lue I tono o tātou lau mua I papa I ngala. Maleifua Mai, poti mai, paatami le moso mai, poti mai lunga, poti mai lalo, si pasamo, awana ingano, luwe mai, kui mai, awa kui bay, eke pala ai, pangano iyai ma mix mai, kofolo iyai pelele yale ai, so mai, tunu
semester enrollment for the National University of Samoa. Enrollments for second semester start from the 6th to the 9th of July, 9 a.m. at the NUS gym. For returning students, all you need to bring is your student ID and your enrollment fee payment. Enrollment fee for returning students is 200 tala. Fees for new students is 322 tala. New students, please make sure to bring certified copies of your birth certificate or passport, Samoa school certificate or equivalent, Samoa secondary leaving certificate or equivalent, tertiary qualifications, and measles vaccine confirmation. Mature applicants need to provide evidence from employers or trainers of at least 2 years full-time relevant work experience and/or training. For more information, please email studentenquiries@nus.edu.ws or call 20072 or visit our website. Second semester enrollment for the National University of Samoa. Toi te liu mai o tātou porkalame Samoa ma le whaafonga mai lunga o tātou TV Valu, ia ma lunga fo o tātou penga tawhailangi, lunga o tātou NUS broadcast, ia mai se fo il silisila mai le tai au nei porkalame nei o le Maleifua Mai. Ia, leo e silisila mai, ia, le fo ma whaatasi atu i lunga o tātou lau whaasalau, ia, il nei tai au, ia ma le fionga, ia fui maono, Elisabeta Mawai. O ia lea, o le whaululunga po le Head of Computing Department, ia whapena foi le Cisco Coordinator i Stone Road Tātou University. Mai fia tele whaatalo whaatu, i lau fionga fui mono? Ai ma lau fionga, ma lo lava sui fua mau ai ia te oi murpola i whapea foi le malu ma le pa ia o le atunu o lo mai mua mai le nei whale mata. Ia. Tālo whalava. Ia ua whaafonga fo imsi sila le atunu nei fo tai au maua le avanoa tātou te whaasoa i lunga o tātou TV. E me se foi tātou penga te whailangi. O le manino lava, ma le atoanga o le nei pokalame. O le whaalau i loa lea i sila si o tātou atunu. E me se foi alu mwhanau. I matawha i oi ma ngā luenga. E me se foi o tūlanga i ngā luenga whaafai aonga. Ia ala, watu ia le avanoa te sau noa ai ma le nganga whaaloalo. Ia, whaftai lava mo le avanoa murpola. Ia, toi whapopoatis whaatalo whai le sunga le o tua sa whainga sa wha o atu mua. Ia, o le nei ia pokalame i lalo lava o le Faculty of Science. O le ingoa le nei pokalame o le Cisco. O le pokalame o le Cisco. O se au te lenga o se whaamalamalamaanga o le nei pokalame. E au tau ina ai ia alo ma whanau. O loo fia whainga luenga. Po o le whainga lea po le whaalelea o computer, po o nisi lava whaamoemoenga whaapena i te tonu o ngā luenga taitasi i tato atu nuu. O le pokalame la le nei, pe o se au te lenga le na o le nei pokalame, e whaangava aina ai so o sesi lava, o loo fia whainga luenga i le whaaleleinga o computer. Ia, o tonu lan mata pokalame, e lua lava vaenga o loo iai. E lua lava vaenga o loo vai nai. O le vaenga mua, ua tau lea o le ITE, po le IT Essential. O le vaenga lona lua, o le CCNA, po o le networking. O le vaenga mua la, o le vasenga leo le ITE, po o le Information Technology Essential. O e ono a mata ai, mo nisi e leo iaise a whenei, se avanoa, e a ina ai i nisi pokalame o le universite. O ila e mawhai ona e a o ngai. O le mato introduction course la lea ta o le ITE, e anga wa ai nisi o lo osfulu ono tausanga, pe sili atu i lunga i a tausanga. E anga wa ai fo inisi e le aise lama anga ini mata upu wha computer. Po o wa mai a fo ile school si ma de sasala si a o le aise si la asanga i lunga atu.
po o le i mai a foi le skusi por sa salasi ai o lo fia fainga wenga I te tonu I matatane o le faia le o le as a IT technician. A mai a la le vasenga le o le ITE o na maua le o le tusipasi o na mawhailola ia lea o na urufale atu I le sivaenga lea o le CCNA. O le CCNA sa whāwaenga te tele lava sa vai nai e pei o na maua I nisi o le whaingoa ino pokalame ia o le CCNA 1, CCNA 2, CCNA 3, CCNA 4. Ai pei tai la matanga tausanga nei o le sa upgrade ai ia le pokalame lea I vaenga I tolu instead of 4. Lea laua CCNA 1, CCNA 2, CCNA 3, CCNA 3 ona whaangata I lola I le ina. Peila o le pokalame na e o te ono ulufale iai pe a whaapea mai a le IT essential. Ia e pei o le siva e ngai fia whailoa atu. E fia lawai whailoa atu ono o le tomai umanei o suinga umanei suinga fōwia le ua whaataatia nei. O suinga lea o laungatasia ma suinga o lo whaatino e pokalame Cisco I so se mea lava laulangi a toa. Ma o lo o angawa ai foi ia ali I matamaita ai whaia o ngai te tonu lava university e ofa ina le nei pokalame o le Cisco. Nei tele. So ia pe ona whamatala mua atu o le nei pokalame I lalo lava le Faculty of Science. O le sitala foi po o le ufale le la whainei I le vai aso fo. E whaatino foi le aso lua, aso lulu, aso tofi, aso whaleile. Mai le se fulu le tae au I le lua I le awa uli. O le nei le stala o le a whaatino ino I le Cisco Lab. I la tala ane o le cafeteria o le a whaamautu wai le pokalame lea ia a whaapea e te le sitala e mana o mia lo su mai malo tolu sa lau lua se fulu o le tauna o le sitala ia o se photo ID a whaapea fo I le se photo ID whaina I su mai malo pepa whanau ia whaatasi ai ma le MMR record card. Le pepa tui lea mai le pepa tui o misela. Misela. Ia pe o se o te lenganga o le nei a pokalame e se fesili. Le se fesili. O talo le manino a tole sa unoanga fui mon. Ia ta se I foi lisi pe isi si vaengo e fi sa uno ia. Ia o lisio o awhainge o whalawi loa ia pe o neva senga e awhainge e o whalawa I le afiafi. O awhapea e whaatino vasenga ia na o le lua lava masalo pe lua pe tolu ni vasenga e ofa I le vai aso o le afiafi lava e whaatino ai vasenga ia le afa le lima le afa le fitu e le o le tae au. Ia o le mato whaamoemoea ia ina ia a watu le awanoa I a li matamaitai a onga ina ia so e se ngaluenga ma wera ngaluenga o na o mailola ia lea ia tamwhai ia toe whafangu pe toe a watu nisi awanoa e tele ina ia tele ai pea le oa ia o le ia tau teknolosi ia rauna o le sanga li nei pokalame o le vaenga lea o le computing o le a nisi tapenanga mo tatou le stala I le mecha lea o le tatou computing lea I amata mai I le amatanga se ia tau nua I lunga tiku Ia pe ona tolau lau atu le matua sa whainga. Ia le mātou ia track ia as an academic. Ia ai pe o le vaenga lava lea o le beatau o le outreach program. Mo e le o ausia ia mātou academic areas po o le mātou TVET areas. O le peila ona fola sia atu e
ele a whi matua sa whainga o matua TVET areas I mea tau computing lava ia o se area fo I whaapea o lo o tamawhai e au tawina ai ia alo mawhanau o le atunuu ina ia uma loa le pokalame lea o na o lola ia le tua e whenga luenga I le whainga o computer ia e a line whaatasi lava la ia le matua TVET courses whaatasi ai ma matua Cisco outreach program. Mana ia tele, ia o le fesili. O le ase sila lau fionga fui maono I le ngai manuia o le nei academic course le fai o mea tau Cisco. To o tele ni alo man whanau o lo fai o na listala mai, ia mai la tofo I o lo fai o na ngai atu mwha manuia I ngā luenga. O le ase wa ai mamau lau fio. Ia, whaftai lawa mod pola mod fesili. Ia, pei o na loa masila fia ele atunuu. Ia le tūlanga o lo o iai tātou nei Samoa. Ia whaapatase malaulangi atoa. Ua tele lava o na poloka ia whainga malanga ma mea umalava. Au wha moe lava le teknolosi. Ia tele o ngā luenga, tele o peso tainga ai pe taila o kose sia le o fanei o le computer pe o le fa ai mamale na ina ia tama fai e pio dai ia ni tangata po ni tamaiti ina ia nga va lava ia tama fai lea ia fisosoani ai ini tele o lu itau o mai I le suenga lava o le ngaluenga ina ia fisosoani ai I le tele o lu itau ua tato o ai I le ia male whaamai o mai nei. Moi lava. Ia, e masalo, leo tātau nuu si ui o le nei vaenga o le whaatanuanga malausunga fo I le whaululunga. Ia pole head of computing department. Ia matātou vaenga o le Cisco. Ai, manatu. Ia ifo I le tele o nisi sao lau fionga e mo o mia lava le tātou porkalame o alfa whafonga mau o le atunuu. I nisi aso ma nisi vai aso lu manai. E tātou te wheilo I pēr matala fina ngalo alau o loutou mamalu. Ina ia manino I whaafonga si o tātou tunu ai sili ai alo ma whanau. Ia watulon nei taimi e sau noanga whaafautua i alo ma whanau o loanga mai lewa i aso kako Cisco ia. Miso I nisi polkalame o lo e fina ngalo iai ma lengang whaaloalo. Ia, whaftai lava ia na o sina toe paai atu ia o lo o avanua al mato telefoni lua o fitulua extension 344. Ia mo nisi whamatalanga pe a whape mana umbia ia o lo o mato o lo iai fo I mato polo kalame po o whaalawiloa I lunga lava o le mato Facebook page a le Faculty of Science ia a whape sisu mai lea vai aso ia matawina lava o le Cisco I lalo le e te tonu o le Cisco Lab e le o fai whaatasi I te tonu o le chim. E pei o le tele o whaafita uli ua mawai. Ua tele na lainga ia mātua I umi o lainga fo ianga le I o le chim. Ai umai fonga. E sele vaenga lea le fai lestala lea. Mana ia tele manino ia vaenga. Ia. Ia si vaenga. Ia ai manatu o lea ua ato li o il whaafonga si o tātou. Numal sili nei tahe au. Ia le sau tele o le fionga ia fui mauno. Awa nei ngalo vaenga tā ua le na sau no ia fui mauno. E le o le tātou falta alo. E le stala ai tātou Cisco. E te ngai mai o na ngai lea I le fale ai po le cafeteria. O talane lama au tafo le fale na. E ia le potu na e tau ufa pito le Cisco. O ina e le stala ai. I ne ue sau fo e tu le leina lea so atoa. Ai umwe fo e se le maliwo na e te sau a ngai ai. A ngai sao I le tātou Cisco. Ia e mama whaingofie ma vave ai oe ia a e tau whai e tele stala o nisi vaenga tā ua nai whaafonga mai le tunu ave ele ne manua mo retu whaafitai fui maunu molo sao ia il tātou porkalame le nei tai au tal tonu ia o le atua ngai whengai fui ma whaiva le nei aso ia ngale leile atua I whaiva whai ufo le nei aso e mwiso kako wanga kur kako le skala I lewa yaso ia ma pena e manuia le nei aso ia Samoa o le whaafonga le nai tātou porkalame o sina whaapoponga le so atu ia wala whaafonga I nei aso ina ia manino ia o mātou teletono nau atoa I lau silsila ma le whaafonga I lunga o tātou porkalame nei o Maleifua Mai ia mo nisi taimi ia tātou toe whailoa I ai ma le fionga ia fui maono ala tātou se sina malolonga vai ai foi o tātou porkalame ia ona o tātou a ngai atu le whaatalanoa ia le fionga ia polisunga ia lineta ulufale o ia leo le tino le Faculty of
technical education ia malisi fo i fa ia onga ia ina ia manino pe lau fa fonga tatu se isi malo longa ia ona toi fa solo i le tatu Paul Kalame le tai au
Toi foi mai tātou porkalame Samoa I lunga o tātou porkalame o lo isilisila mai ai o le Maleifua Mai ia I tai au manuia I lau whaafonga ma le sisila mai. Leo sisila mai. Ia leo mai lunga o le lau whaasala lau I lunga o tātou TV valu. Ia me se foi tātou penga ta whailangi ia o lo efiso tai mai mo mai ai ia ma le sunga ia ni neta ia ulfale ia o lea ua o ia o se tasi o whaululunga o le sauwhainga ia o le Faculty of Technical Education. Ia mai fia tele le nei tai au whawhiloa I atu I lau sunga I le matua o le sauwhainga li neta ma le nganga whalolo. Patala fat foi lau whionga mulpola ni tai au fau mal matanga o fi ia ai me se foi le whafonga mai o Samoa. Ia ni te ua la plapel tai au ia ai te whaatalofa male o mau folo fa tu fo I vanga uma o tatu o tunu ia me se foi nisi o lo fa pena no fai ona mau mai nei whaataltala noanga I lunga e upenga ta whailangi talofa lava. Ia malo ngai ke le lo se lingi ka he au e piu kau nei a foi se fisiri a kua le o ta penga a kua I ta puka lame o nei tai au ia I le fa tei tele mo mori lo so I fu manuia tatu filai ia o le foi sila mai le fio ngai le pulisili o tatu university le fio ngai ai ono professor ale kikroma mal pulenga I lunga o tatu por kalame nei le fio mo me lo fanga ia I lunga o tatu por kalame ia au fa tala no foi lo to malu o le au te lenga I o le tātou pukalame lineta. O le whaalau I loa leo au tō au nanga mta whaioi ia mawaenga uma au tātou wanga atu le stanga ia tuati ia lewa noe te sau noai ma le nganga whaaloalo. Moan whaftai le pulenga le universite ia me se fo I le tō whaua ina ia mwhaiana mole ne ia wanoa. Wa o se sale se wanoa whapea. Ia, mo lava. E mwhaiana o atuai ia whaasala launga I te tono o mota ma lao o le atunu. Ia lewa mo le ava no matanga o fie e mawhai ona o atu e whuli nei whaasala launga ma tu sao atua I matua. E o e o loo whaasanga tonu e ipol kalame nei whapena ona manuia ala ma whanau ia o I nei le fote po le Faculty of Technical Education pe a whaasamoa ina foi o le vaenga lea mātou o I nei e fito I tonu lea o ino ma tata ese. I po whai valo filima lea ua a matana whaasamoa mai e nisi foi. Ia o le mea lawe tasi. Ia o le mātou ma ta whai ia o le vatu lea po le ofa ina atu lea o trainings ngai ma awa onga. Ia e peo nei ele lalo langi le nei vai taimi le ua wha tusipasia hoi le tusipasi maualunga tasi, lua, tolu, wha e anga ia pea. Ia wa aso ia sa e o tele musu foi le ne ia tele tu ona no mila lo famtalanga ai o le nei vai tau fa atu si pasi tasi lua tolu fa ia le la ua ia le mato matafa yo i nei vai tau mo le tau si la fia ia e tonu la vai te tele alo o tatia mai le mato foi iala mato matafa yo ia o le memo mua po le vaenga mo le vaenga tau insinia ne o afi ma tonga o ta vale e lalo ia te le ia mo le fausia o afio ta vale ia to tonga o masini ia o me tau welo ia vaenga lana le si vaenga na so le le si va lona lua ia le vaenga tau faufale le lalo ai male mal palama ia wa vaenga na pe e o ngata sila te so ta ia la tonga yo inga o le fai valo filima ia muli lo po lon tolu ia vaenga le ale me tau a el tise e faingo o le mai o le tise mota ma le lawa i o le fale leo mea e alu le tise o mea umana i te tonu o ai mele ta se va vai te foi ai mea tau TV ma mea pea ia i lalo umala ile vaenga na lon tonu po department na lon tonu ia o na lalo tatia mai ai le matou pitola au mo le sila fia fo ele malu le atunu o no le nei o tau wala ma tau whanau, e te tau ana o marita mai titi nei le university, ua iaila na alafua. Moi lava. E o le mele atu punei, po le mewa, wa se funu ni o tau sanga nei le university. Po le si tamai titi, whato loa ma mawhau i le alafua e alua, e peha o mai luma i le gate. Na saula ia le tila i luma yo, vai atu oka, ia le vaenga, o le to se fulu la o le wel na watu ale manai muli ko ya le mal o ina la le mo el auta fa se uma tala fa ma fa la talanga nei tai ona ole fia so son I matua wa le ia se matua vo il nei tu li mai sonalo pa se
whānau e seu te whawhau i nei. Ia, wa o i nei, i le mātou me ta whaioi. O se awa noa pito sili ona tā ua le nei e sao ni uni e ta maiti. O no i nei e umatoa ta maiti ti whainga ruenga loa. Ia, se soani ainga, e le ngata fo e lalo su ngā ruenga, e ma whaina ala tu se soani i mea ainga le whale. Whau le whale, welo le ta wale le toi ina, whaile afi le ta wale le toi ina. Palama mai le paipa o mea le lei uma le fai lai i le matou vaenga lea. Ia. La feo mil pala ia so atu na. Ia e tali tonu o le ua ia i le whaafonga le atunu ai mati foli sila mai ala mwhanau. Ia le tāpenanga uma le ua e sau noi. Ai mai se o mata whai oi autu ia e ngā rulu ia ngai ia lau sau whainga. O le ase sila lau fionga i le whaululunga o le sau whainga. O a ngai to tele along whanau o lo filfilia ia vaenga tai tasi nei moni o la tunu manai ia mai se foi le anga i manui o se o tatu o tunu mala tina eno le tunu la sa sila ia whaafataya mul pola mo le tūlanga ua e whaafasilingia. Ia, o se tūlanga ma wael nei tau sanga. O te whaafataya fo i le mālo, ona o le vai taule nei. Wa ese ma le vai tau talu wai. O aso ia pisa le amana ia tele fai valo filima. Sa whape ia, li folo ai alu e fai sina welo ngale ia, o lava ngā pie, vai maulalo ia i tangata. Wale aila, o le vai taule nei. O fai valo filima, wa ave il fa moa tunu o le lalo langi. Ele ngata la ya tunu la, wa ai me se fa wala ve msa moa. Wa sila fia tunu o lalo langi. O tangata nei o lo mfai o na tu fa nga o yo ina ia. Ia le tamau a inga o le tunu. Ia se tala va ia e fia fa tu sa ia la fa mtalanga. Po le ale fai mai o tatu su enga fa pe mai ia. O le ua maua le nga o maua mai le avoka. O tangata te tōlea, avoka. Pua me le avoka mwhapena. Ale ai ni tātou insinia. E whaaia ia. Ia masini. Ma palama ia whanga ioi ia maua le product ne nei po le au tūo le. Ia whapenana le tama ia. Nā le tātou miti e whaiva vale. You know, so to speak, i le tūlanga whapea. Ia, tātou nofo e ala ia. E iwan tātou e ofo i whafo. E au maini insinia. E whaia. Koe alu ia kako se leni. Tātou e alu se leni. Ia. Nau mai leos insinia na. Ala ele. E ani ngā luenga tangata Samoa. Ai sea. Le tali lea. O i le fote. O i nā lalo tā pena i le whanau. Whanau ene wale to e iaila se awa noa. O i le whapea i le matua. Ia. Alulo ina le faisau palamanga le ave pe faisau fa kamuta le ai wa launga tasia e tutu sa le failonga i atato le degree le ma le tamaititi le sau i o le mena o te fia fata wa ina le tala noanga a faftai fo le tatu TV o le fa pe ya no sa failea le fe aule ne i matua io e o lo i ele tama ainga le tunu skills ne na ia pe nanto tele ni palama ni kamuta ni welo ina au fai ele tise ia ma le leia tatu ta vale fai e ala ma fanau ta tele tilo e mai ni tangata mai faf se so atu le o e sa no il vanga le o le tikeri ma o lunga au le o monta penal ta to sa fa ingal tikeri le wa o ngai nis lo no winga o le lava ua whaasolo ina maualunga lava le vaenga le atatou. E whai ona e whaapupula tikeri le whaamole mole. Haftai. Ia, o e sale ia mulipola, o le whaftai fo le pulenga le universite, o na o le vaai mamao. Ia. O to tele fo ialo ma whanau o tamali i o ma whailaunga a me se fo ia le i tūpā ma vai a mātou. Wata ma mai tele i fields nei. Ia alai lalo certificate free or for whapelea le vainga le university o tangata nei wa le leile skills tua le leile skill peua se fulu le suli matau sang ia e esela le skill na ai mana o mia la tau le skill vai ti li vai ma ko e vatu le ata mai le ile sta mai titi le se unga tupulanga mo la fa faulo la ia le university le failonga le political green e mawalunga e ta o le bachelor in technical vocational training pol PT vet le ia nei ia o inala e o mai nei tamali im faila unga le wo o ilunga le 3 and 4 le level e to avel degree le mea ia taua teaching and delivering learn teaching and
delivering o mea tau TVET areas. Po ia. kalame nei, ia lea la ua, o to telefoi ia tamali mwhai launga ua whaau uina mai ia, watu tu sapaua ma lunga i, so o le mea na mita ai, o le mea whali na lewa ai i pathways nei, wa le wel diploma i mea tau electronics, ia, e whapena na whau tua, whau ele to maile wa ia mao ato e ata tau le degree, whai ata tau degrees mea tau electronics, i le lumana, i o le waai mamao le na le universite, ia mese fo le forte, o lo sao ni uni atu iai ma tā pena iai, ia ana tam whanau. O le asi sila lau fionga le matua sau fa inga i lau fa inga luenga. Wa o le tele o lau fa inga luenga ngā lue ma le i tamatai fa iaunga. O le ua fa iwina mai a o ngā mai atunu i fafo, mani fa ilonga maululunga. E le o no tō sina o la tō ma fau e fio e se mali universite. Po la au fie o le, maua nei fa manu ianga. E sao le ia ma le fasili mo le pola nei taia. I o se whamanianga sili na fo il ne vai tau. Tau tele tamali i whai launga lau. Tu titi au ke loa pe o le 70% o le matu au whai ngā luenga i o whai degree. Wha umai New Zealand, ma Australia. Whai longa i matata SS nei. O lana winga la. Ua matuanga wa anei tangata tau avel ngā luenga. O na paua nā lo polenga. Ina i te ua leanga lea lualu fo iluma ia. Ia isi fo i matata i whafo atu. A online na ye se me vo ile le offer mai ni ava no le lei mai si company le se sila tu ye I tamali ile ia o le nela fai le university o le tam fai vo ile le e fai se me ina e fa tu mau ai pe ta fiofi mai ia worst come to worst case scenario ele inventa tu ta fina tangata amana al tangata lela where the green pasture is e o ina o le mta fai ile na matou nei e lunga le management ina I fa pena on fa fia fa ngaluenga I ma ai fo incentives mo nai nei fo itamali im fai lau ia ta fia Io le si tafi sile fai wel tapu kalame o tatu wa ngo skor sipi o to le si sau fainga na mai tau atu ia wa tele na ofa ye skor sipi ona ole nau ia pea ona e sau noil taimi o fano ina ia fa tupula ia pe alu fa na we fi I tonu o tatu por kalame nei a wao I ia o le si pek po de lumana yo le tunu pa le leona o ina ile mamalo o li ma chama ia ia o fa ia na sau noil skor sipi nei Haftai ya mulpola e sa le leia ile 5 tau sanga taluai ile enrollment le e tu sa le male o te lope na mau lalo al pasene o enrollment ile taimi le nei tau sanga le nei ona o scholarship ne wa mai le malo ia oso ale no kisa double 100% to 200% increases I vaenga ese po o matata ese le wa ia aisia ona o scholarship ne wa mai malo o te fafetai ai fo il malo ona o le amana ia fo ese fa tala ula to le university sila to ai le tulanga o le fio mai le fa na malo a me se vai tanga to o leva na ele to mai e to fa lau tele ai vai selen ia le ala ia scholarship ta luas fulo le scholarship matata ese a fafetai o mo le amano fa malo nga lue yala ma fa na nei o le matou pass rate pe I va su 12% o le mutua mana ia o le ala fai o sa fa matalanga ai le I su mai le afionga ia ma mea e fa wa le ma po kalamil nei tai au I la tau uma nei le na scholarship se me salente atu nei fa le fa manueina wa pasi atotoa le la ready mai o ile second semester e fa mo fa I wina la tu tau fai ni tau sanga ia vavena o mai vai asole enroll ele ai ase me la laifuana no fo ta fa solo ai tai fo le valu le aso lua wai I le G me saulo enroll ia wale exent ele ise le stala ta mai ti scholarship sa ia sau malau ID leana batia o semester le ngai teu fa le o lau ka lena ia pe fa manata tu le fa nau mulpola masa taimi le se yo tu alala tu matua fa amol mole o le ava no fa auro le nana tu inatu e la university afa pe o lo walo le nasa ma o le scholarship I le semester po le kuata lana te atu nei o le taimi le nei wa sila fia lo walo wa te tau ana ta pena mai I le aso lua le vai aso lea aua nei saulta mai titi o le scholarship I la stofi aua le ai ase mea lai fuana
nofo le fale ai le sau e faile enrollment ia ma fai whaataltala noanga I mea te tau ona faile semester lua ia sau ni uni ai lona whauunga nei tau sanga wai te manu malo pe am leina a mata atu le amatanga le aso lea ai afa bete nofo ia ma te whawhau e inga ia o le tulanga whale tonu lana e po e ai fo ila mātou wa ai ma le taofi ona o winga na le tupulanga le whaale mai wa i o la tau lima le manuia ia e nei lofo i la tau ia o pongi mai mai ia lea matuai alo ma whanau Samoa ia nau tu whaafonga mai le la ua ungani atu le nei tae au tu ia le whaatala le ma le o le taimi le nei ua maualo wa vanoa ia saula ia te sauni me te tasi ala semester ia na e whahau ai lola ia ele fai unga tau sanga nei ia whaftai fo I le ma loi lo tau amana ia mai ala matu whaatala ula atu o lea la ua se lau le lua se lau pasene si tanga mai le 5 tau sanga taluai le toa tele o tau mai taluai le avanoa nei ia whaftai ia Samoa o lea ua e whaafonga mau I le nei tae au awa le taltalanga fo I o le fina ngalo le tamaitai o lo whapenau na whaulu iai ia le tātou sauwhainga le nei o le sauwhainga ia mo matata ese ia lea la ua manino atoa atonu e mo foi sisiona vanoa I se taimi o mua I lumanai tātou toi whaasofo I lunga o tātou porkalame nei ia ave ia nei vanoa ne tai mo moli atu le nganga o le whaaftei I lau whionga I matua o sau whainga ia mo lo sau tele le tātou porkalame ia o le mātou te talo lava ina ia moua peni ia vanoa ia e whaasoa I fulto mai ia maiso le anga waa au al whaafonga si o tātou atunu pele o Samoa ia ngā luenga o fufu le nei aso mātou talo ia puipuia ma au tele iai whamanianga le atua ia manu iai whaiva o le nei aso tātou toi whailo iai ia I sesi taimi o mua o tātou porkalame na Samoa I whaafonga mai ia le ua whaatalanoa ai ia le whionga I le tua sau whainga ai manatu e ili taimi ia o le fuila se mai se tasi fo o whaululunga lava I tono o le porkalame nei mat sau whainga nei ia o le ai whaafonga mai ai I le whionga ia ma mea ato niu Yo ia leo la fa pena ia ona moso na vanoa. Au le atatu se ina ia tatu fa sala launga fa business ia on toi te liu mai leo tatu polkalame male nganga fa loa. Second semester enrollment for the National University of Samoa. Enrollments for second semester start from the 6th to the 9th of July, 9 a.m. at the NUS gym. For returning students, all you need to bring is your student ID and your enrollment fee payment. Enrollment fee for returning students is 200 tala. Fees for new students is 322 tala. New students, please make sure to bring certified copies of your birth certificate or passport, Samoa school certificate or equivalent, Samoa secondary leaving certificate or equivalent, tertiary qualifications, and measles vaccine confirmation. Mature applicants need to provide evidence from employers or trainers of at least 2 years full-time relevant work experience and or training. For more information, please email studentenquiries@nus.edu.ws or call 20072 or visit our website. Second semester enrollment for the National University of Samoa.
Chơi chơi liu mai cha châu Port Kalamil nei foi vai ngol chai au Maleifua Mai July chai au manuia ya mà mau mai cha châu fa sa lâu ngày chui mau chama lao ai nu ma la fanga ya mi se foi lâu chơi le chu nu lo foi vol châu chua ya i chua foi nu ma la fanga mi se foi chonu e kale sia le nga chai le le foi ngal sina le chua ya le foi chu si le mai cha châu Port Kalamil ya ai mi se foi cha châu university il pule ngai le fiong il pulsili ya mulher tu ma fa malo mal fa chalo fa mal fiong ma me le wa cha tu fi loi ile nei cha yao ya mi se cha si fo yo fa ulunga o le vaenga fa el tise ya a cha le fa el tise e te le yo ma cha cha o ilalo nei sa fa inga po le nei vaenga te le o le amanino i lau fa fonga se taimi ona sau no le fionga ya ma me o le swafa atoa ma me o lo tau vel nei tiu tele man le cha inga ma me Antonio ma me Kalafang pol. malo Ya ibu mua ni fatalo fatfo il pulenga le University of Samoa ile macam fefo le ia no un fai ona tu sa altun le po kalame i tua o se no mo foi nei wo tre fo ia wa mo se TV chacho tata nei ya mo le foi fatalo fa ia malole o Samoa i on tu langa falupe ia mai se o fa fonga mai mo mai i tatu tu sa nei po klame alofa ia o la o le nga fia fa fonga le tunu i lo si fonga o ko inga leo ye ko vai po kalame mo meu o leo seki ni ma me ia o le ata se elo ile au ngo au teo le nei tai au ma le fa fonga si o tatu o tunu ia o mata fai yoi manga luenga fa tino ia me so nisi vai ngai lalo lau po kalame nei ia ma nyau fau tuanga ia wal fa fonga si o tatu o tunu nei foi tai au tatu po kalame nei ia o le Maleifua mai tai le fianga mul pola le ia mano matang fie o le vaanga le mo fa il tise o lo va ia nei le tem nei e tolu vaanga o lo ia tu se o le vaanga le fa il tise o lo ma ia i malesi i fa ia o ngai tolu maua ia o le vaanga le electronics po le vaanga le fa ia ia le tio ma wa le si ma telefoni ma so se me fa pena ia ma le vaenga le o mana o mia il taimi nei e sa mo no le velo tau lo voi o le vaenga le o fai e malulu ma le fai pusaisa ia o le vaenga la ia le lau fam chala tue le e fofuanga ma le alo lo luma o le ale o se fam chala nga le tu le o le afo o le fau fale mai o te mai ti fou foi mul pola o na o le anga tu le tulanga le o le apo ia le o le semester nga lua le le stala le bien sa no le te mai tai pule foi o le o fai va lo filima e la le se me pole ia ma tu foi le fau fale ina o le o mana o tele o te mai ti po o le majority foi o ka mai ki le vasenga kas le wau los fulmo tupo ia te mai ti o le vanoa le fa skolsipi ma e avoi o le fale ala le restala o le ale se tupe tong te mai o lo alu mai i le vaenga le o lo fanga ile tula ma e avoi e le fa pito nga fa se fam chalanga fo i le tu le i alom fa na uia le la mai fa u ia tulanga ia ai a fia fo ia ma nisi fo la fo mai le tau sanga ma e tulanga fa pe wa e mai tau ia le tulanga fo le fa fa ina me o tamai i tulanga tau se le ni a fo ai o le talo fo i ma tu ai tau fa ia mai ma tu ma na mai tamai ma tau fa su me pe tulanga mo fo ia ma va nga e ono fa ia ona palaise se vai nga foi le tongi fu le stala po tu langa pena pensa no ia le fianga foi le se mai tai pule o le tu le i ma tu ma cha fu ia le ya nga ia ma tu vai nga le fa tisi o le suinga tele le wo ia le fa tisi te sanga le o le fai no mela to meti mo pola wa o fai asto tele o to meti wa ia ai molo sil fia voi mul pola yo termine fa ma i voi le lo lava volta penanga le university nei
e mawhai ei ona whāuau pēa o ngā tamaiti pēa whai ei se tau whinga fui le le whaama i tūlanga whapena. O le ima tā upu fui o le whaanga ina o le o ala so tai fui le o le mulu. E o le mulu le whaanga e tātou fui le so tai e whai aonga tamaiti. Ia msesi vaenga pita ia ne e ye tūlanga whaafanga tā fui le ona o fai valu filima fo ia me tau practical fo ia fai e te mai tele fai fatino tu ai fale pe ila se tulanga va pena o no fa uni fo il pulenga ale fote de por fai valu filima i se awala fa fai ngo fie fo le ona fa wa pe ia tulanga fa pe a fai e tau fia mai fo ia o ngai se fa la ve tupu mai e o e po kala mele ale fote foi tulanga fa pena ele nga tel fa o le mulu ia o lo fai foi na fai si wala i fa o pe ia tulanga practical kamai o vaenga ia le e o fa popo il vaenga le electronics kai pe o le SI po le sustainable energy le o ia tasin lam ta o le fo o lo fi mai le to tele foi o alo fa na foi avena ia mai se foi o isi o la fenga luenga o lo fenga luenga i inga luenga o foi no fa o ia i teme o fiaf ia o le trao mai le vaenga bulu le roi pusai sa male e malulu ia o le vaenga le o pe o fa tupula ia foi le fai no melo tamaiti il nei tau sanga ia aiona o le vevela tau mo tulanga fa pena foi le i wo tele to mi wa o ina foi le tulanga e o le vaenga fia le a foi el mato foi a ta fai oi ia o le ofa tulanga fa pe fai on fa wa i pe ia onga alung fa na wo tsa to tulu na ia tele sa no nga mame o le simi de ko ki le mika mai ki lau sa foi o le leo makaka ako faya o nga piolo o fo linga makaka ako ole mole mai ila ngo ka mai ki ai is ka mi ki sa o lai panga kiem ai ata faya o nga piolo so man ia o lango na ia o le mai we ma tua e sele maluti o alon fa na lalo te nga mamea mul pola sa ka mai ki le faya fo sa ka mai e sa le ka mi ki uska ia o vaenga nei wa e sa no ia mamea ia mai manatu e leo fai ona ne nefu il fa fonga si o tatu o tunu ai mai se alu fa na ta ua tele le manino le fa fonga le ai mai se ila lo le poka la mele fa el tise le ai e ta e lau fiong ia o ta ua tele il fa manino ina o le tulanga e fia fa sini ia malenga fa lo mame o le vaenga le o ta mai tele o mau scholarship ia o le anga e mai poka mai ki o mane o ila lo poka la mele semester 1 le wanga e semester 2 o mau scholarship e i fo le foi manga fisi e ni se vano e toi mo mai tamiti semester 2 pele ai ni tamiti le ya mai semester 1 e fa sta tele mo va siri mo pola ale o tulanga ia na mai na o tal sanga na mo ai e scholarship e o fa scholarship ka iluse fulu ile trades e pika ia e isi va nga vui mata o va male limo se fulu ia tamiti Pela o le sa fai fa pele fai nga fa pele au le luse fulu la usen. Ia na mai le scholarship na avelesi vesen. O le situlanga le o ia foi dele. O tamai ti vole au sia le tulanga o ina ile semester mo pola. E le o fa pele e la ititi ana tamai ti foi e avoe e fale tonu ia fai unga suenga also tele le ia o le o mai le o mai mau ia scholarship mo pola na tu ia pe yo chau noanga le al mai chai pule foi o ta fa o ai foi le ma fa pe ai se me fa o pe pe tia ia le o le o ia le pule nga foi ia e fa cha se foi ma le pule nga le university o toe tu atu ia scholarship ia i te mai ti o lo le ia la tu matau ia e mai se foi o lai te mai o le o mo ia vango foi le o i fa fo le season worker foi ia le la o foi o fa mo o ave na le fa mo ia vango ia e nei te mai o pasi a to matau por semestre ai fa i lo malanga so ia la le fautuanga afa pe te liu mai e fa ancho fa o semestre lo na lua ai ole atoni la lo pile wa le la ave le scholarship le ia lo fa na foi o
se taimi foi le toi fa pula au le mata upo le fionga foi le le che wa la foi scholarship pia wa la foi fia vena isto moitia a me sili foi o le wa tuma o mata ia le e cho tele ia na ia lo fa na foi le la fia fa so ia vai nga scholarship pia ai ele foi chuanga mul pola musalo mo le ngo ile chulanga le ona le fautuanga ile jalo ya long fa na we le chene na show ta imatua o long fa na we le no fa o ngai nei ya o matua le sa va po i tua foi no mau i tua ya sa il tumo i sa fale tonu le sa wale o nga voi ale ta o mai o le felu wa i solo i no o vili la yel matua i sa vai ai fa mai o le tu le toale aonga o le mas fo so ta mo lo uso nai le no fo ngai ele o mai la lo walo le aonga ai fa mana tu nei te wale mai mau skol sipima e pe o tulanga fa pena mo pola e a fo na foi le fa tu ai ma tu ai le foi lo si la fio lo walo ye le nga chai dia a lo si la fio foi o le o mata foi le anga ye lo walo wala te mana o le si te me fa lo ye lo walo ala le o vese même c'est o leling ilishi o me va pele o trade o trade ma mi ke le maps ma ilishi e physics fo ia ma to wa ia e te tawa na sila mai imta upolo anga ye te muti e te wa mana engineer tavali ia ile se maps o via so ele telia e o se fa manga le va nga mulpola ia ta ua tele mea uma o leo wa e whaafonga i sa mo ni vanga tatu por kalame ni sa noanga ma mea ia tang vo ele to e fan nefu i lau whaafonga o le whaafsili tatu vanga le radio electronics e ele le por kalame le o le sustainable energy le o sa no mai tau ina tele mtanga runga le o mai e faina to e whaapulati le pe whafe ona ofi mai le ia le course le por kalame le tono le sa fa inga le le va take msalo le pokala melenga mai fiti fiti to shanga ye wa tia ma tsa mfa fa ofi mai fu le sha wala ele i yalo ia tele ya ole picture ya ne anale chuina yo le SQA ma ia fu fonga pokala mele la le faina ai pe ole chulanga nga ile vaenga fu ye pokala mele yo msalo fuile le o le fuie ke awai pokala mele mo pola msalo fuie nga certificate mele ke kamanga awai a o le au mai o fetulengi mai o fainga luenga itu pe o ko vai ko o faishinga mo longa ke le pokala mele le vole ia au charge ta wi fuie e ye disi le vo ya nga ye tue pe fa pe mai le vanga le ai o fa tsia ma o le si le vo la ke msalo ile il fa il tise de la avec tu lango machine mo me va pena e ono e a fia ya ai pe wo fia le wo ko kele ya fo ile va le ngale electronics ya ma ke lo fa tu mo le fo ile experience on fa ya on lo wa ina va ngale e molil fa se tele lau a fionga ma le tatu va ngale ya fia ile radio electronics e fa mawina le tatu proklame mal fa fonga mel pulenga o tatu TV nei ia sa matu ngalwe fa tasi manisio fa ya onga le sunga ya James ia mal sunga ya po wa fe ola to ia na tu sia to le technical design wal plan o proklame nei i tu langa o tatu technical setup and connection ia le uma fual tatu TV mai acknowledge tatu proklame ia sao tele la vanga wa o le sao fa ya onga nei fa tasi mo so matu malama tu fa tasi ia le ka ko va ia TV le wat o nai me o le wa fau al tatu investe ele ai mantanga tano mo ifafo matatu mo mia ni TA mai atunu ifafo mai silsila wa fau ali fa ya onga ia masomato vai ia le o tino ai nei por nei TV ia o se polo ke kele fo i silsila mai le tunu ia o fai lava e tatu ia le US ia ona fau ni TV oni le tio me fa pe e fa o nga ia pe ona e sa no time o sola ia to mai nei o tonu o nai vaanga nei pe o la ia me foi fa etise ia manisio vaanga
o tapol kalame e fa wa pea ma mea mo ni sia no le vai aso ai tonu ia le wa ta fa i le aso ai mai sa fo tuanga i ya lom fa na loanga mai le vai aso wa ta to listala ia fa i wa ta to por kalame ia man fo tuanga fo i lau tele mo le alom fa na le tunu aftai ia ole mo ila to fo i o a me se fo i ma tua pe o fe au e tu sa o i along fa na ai pe o long sua ma tu o fo i le taimi le so no le a machine nei le la fa le a fo le enrollment le e fa tu a che o le va ve a fo i le ia e la le se fa ngata che le fa ngole european na fautua foi le tama che pule pe yo le mele sa fa ma fa foi e cha to le tupe listala ia ole ali ai se pole tele se va na ia lu fa na foi le o le la fitu na ia scholarship ma le va ngana ia au la to wa le ma fa yo na au sia le va ngana scholarship ia le ia le va ve mai ia to no se fa ma foi le listala ai tau na foi le le aso tauna a tofa mo le stala ia ma tu foi le fau tuanga foi le ia lom fa na we me se ma tu e ta pena mo le tau sanga ia ele o alo ia se fa tsa longa mo le ta penanga po sa ninga mai le tau sanga ia wa tele foi va e tai pe o upu mo foi o pasendo mo sa upu tauna lia ti em fai ona fa e mai lo walo le I tona leo salo e stai mi o le wo mo ta TV ma fa wa we pe ye ni fam chalanga ai mo li voi fa tai tele le fionga le il pulanga investe ya me se foi pulanga ta TV nei ile nei ava no ma tso fie mo fai pe ya wale ta show tai o mo ta ku tu sa le ma la mal ta so tinu ya me se foi o le atina na walo fa na wo ta tu atinu nei aftai ia nasa mo e sila mai fa fonga ia sautele o le fionga ia ma mea o le fa ululunga o le vaenga o fa e tisem por kalame uma pe ona e fa fonga mai ai I lalo lan taitainga ia bule tu fa malo ia na lo fangia le tu o faiva ia o faiva le sami o faiva le o faiva le ia me se foi fa al papa ngala ngala mane anga tu foi tatu le stala ile vas ia ai tauia ina lo fa le tu ia ta foi le lau mo le papa ngala mal pulenga ta mai ta foi o fa ulu ia sa fa inga ia lineta ia mai se foi mamalu ia li mta te fa ia o manu ia tele o to faiva ta to foi lo ia anga le pe le tua ia ai Samoa tatu por kalame Samoa ia na ua e fa fonga mai sisi la mai tatu por kalame o por kalame na o le Maleifua Mai le sa e fa fonga mai ai ia o vatu foi se fina ngalo le li fa ia onga ia o ma mea Antonio ma mea ia ilunga o tātou Port Kalamil nei o tātou talo Samoa ma ua so na vanoa fo isi aso stoe ia whaasoa pelo na finangalo ia au le tātou Port Kalamil na tātou se isi na whaafiafianga to vai fo I foi o le nei tai au ma le nganga whaaloa. Second semester enrollment for the National University of Samoa. Enrollments for second semester start from the 6th to the 9th of July, 9 a.m. at the NUS gym. For returning students, all you need to bring is your student ID and your enrollment fee payment. Enrollment fee for returning students is 200 tala. Fees for new students is 322 tala. New students, please make sure to bring certified copies of your birth certificate or passport, Samoa school certificate or equivalent, Samoa secondary leaving certificate or equivalent, tertiary qualifications, and measles vaccine confirmation. Mature applicants need to provide evidence from employers or trainers of at least 2 years full-time relevant work experience and or training. For more information, please email studentenquiries@nus.edu.ws or call 20072 or visit our website. Second semester enrollment for the National University of Samoa. Milan nei o le a o kalangoa I si o kolu e kusa foi man kau fa foi ngol ma wainga pe foi or kam fainga elección a le li palimia kam fainga ma lo
Po la se tulanga o le ai le ma wa inga mo lumanai. Ka lo fa. Si o ko lua. Ia va ai o si aula wa uma ku akumulo lo fa ya ki oi. Au ke le ma mana ma ya ki oi po lo fa ya tau. Ai sa mi wa trima ka. E ala no whaia lea whamtalanga no tawatina e le taainga i lunga ngei mea la o kako kua po le ala so manatu i le taainga po whea a whaia i le ngei munga la io e wa wona la o ai fo ia ma umanga e amufi fai ngei mea ko te mama ai le fa no ma fa na ai mai se o tato tua a ia wan ngi foi vai ke mi bo fai la ni so i fuanga anga yo ka ko kua ia ai mai se ya se sa skamalea oi io le sa fa pi fa kasil io o le ala le tonu o taua o le tonu o taua tateo i lo wainga pela ngofo ai i alu lo wai le ka ke o ia inga o mai lua o lo wainga ia ma lo wainga ia ma ainga o kamaiki o la ke ia wainga o kamaiki o le fa kwa kango ia pe ama wainga kamaiki ama o lo kamaiki en ka o le ainga o kamaiki a ko ka ainga manga ia fo isia fika pe ava pe tau nu le fa mo mo a fa ya nga ngo fa pe nge lo ngo wa ai ya le se sa men fa awa kama ya umang ai sa wa ya le ko ke le un bole le fa solo ya wa la fo ngo mo le ka ngi o lo me o la ele está feo en mí bueno hay pa me o manga yo e ma o marca wa ai bueno agora co ya ai taimilan ne yo le acto está mais especial fa ilia oi vai fa ilia fa ta usi mai isa la fai ai se to fai a tu si va so mai ya ma Second semester enrollment for the National University of Samoa. Enrollments for second semester start from the 6th to the 9th of July, 9 a.m. at the NUS gym. For returning students, all you need to bring is your student ID and your enrollment fee payment. Enrollment fee for returning students is 200 tala. Fees for new students is 322 tala. New students, please make sure to bring certified copies of your birth certificate or passport, Samoa school certificate or equivalent, Samoa secondary leaving certificate or equivalent, tertiary qualifications, and measles vaccine confirmation.
Mature applicants need to provide evidence from employers or trainers of at least 2 years full-time relevant work experience and or training. For more information, please email studentenquiries@nus.edu.ws or call 20072 or visit our website. Second semester enrollment for the National University of Samoa. Fatalo fatu sa mo il toi so onga leo tatu por kalame o le Maleifua Mai le foi tai au I lau fa fonga mat sisi la mai lunga o tatu TV balu mai se foi ia o tatu penga sa fai langi I lunga o tatu page le NUS broadcast page ngai te sisi la mai ai ia o lo tu sa o toi tatu fa sa la launga le nei ia mai mo li foi fa malo man fa te tele ia o to matua mai se foi tap tap wa mai foi vole tunu o fe ngai le o foi ngalwenga le ngate le papa ngala ia e fa pena foi lau tele ai o mtanga luenga mal tau tu lo fai ia iso se mtanga luenga company ia ma business tono se o tatu o tunu e man tu fo tapu inga wala o fionga il pulisili lau fionga I ono ia professor Aleki Keroma malol pulenga ia male lo le o fai nga luenga le nei tai au ia leo ma tu fe lo ia tu lunga le lau fa sala lau ma lau sisila mai ia se tasi foi o fa lunga e tonu ia o tatu university I le saufa inga fa pisinjisi ia leo ai sila mai ai ia leo ma fe loa I malefionga ia lea si o langi tapu ia mai ma keipro o ia lea o le fa ululunga po o ia foi ia o lo tau avea to finga o le mature saufa inga po o lo acting dean le taimin nei ia o ia foi ia o lo fa ululu ai le vaenga o tau pulenga marketi ia ma o nanga fa tali malo tono o tatu university lo no winga ia o te le sao nei foi fa le tua ma le tau sala o le university inicio por Colombia wanta utua ina walo mfana wolo utuvai mai tono tatu la mo nei papa ngala ia mo le atu le fa talofa ma lo se fu la le ni la fionga le siolang Ma lo se fua, la fionga a mulpola ia ole vinga ma faftai la vai le tu om fen fata no ina ma ia foi le nei por kalame le nei foi tu la tato faftai elo na lo fa ono ele om fe na fe la vai tato I fa mai ia mai se foi o tu la ngai fa la fa le natura ia mani se foi fa fita audio ngonga e ono afie foi so I fua ia fata la fatu le malo la tunu lo mai mo mai foi le nei por kalame tato pa anga masani ia mai se foi ia o alo ma fa na o lo ia la to vai tu wanga le nei foi nei foi taimi ia fatalo fat foi la fionga mo pola fatai foi la ti ia mo fa foi no nem por kalame matangofi ia lewa mato saval val mai foi ia fai foi a masui mato te tai le sunga ia Dr. Rafia Nas ia se fa pula foi ma fa mala ma foi la tunu ia tulanga umo o mato por kalame peona a o ina ia lum fa na tono sa fa inga ia nasa mo e fa fonga ia il te mai tai po le fionga ia le asiolangi ia il nei foi tai au mai manatu o lava ona e tuli mtanga o mai nei vai ngor tai au matato por kalame ia se sau telefoi o le vaenga ia o tau fa pisinisi ia mai se foi tele matata o ila lo sau fa inga lela a sau no ia le fionga ia le asiolangi ia tu lo le no e ke sau no I vaenga uma ia o mtafa yoi ma o nanga o lo fea ngai malau sau fa inga malenga ka fa lo faftai pola ia ole mela vai au fa manino le nei foi tu la ele tato a fatsinga nei matata no foi ia ole vainga tau la ile ale sa fa inga pisinissima fe fatawa inga e se malta ua o ngatasi lava le vainga tau la ile ia male vainga mama fo le university o Samoa e pe la lo tau la ile lava le mato a va vai ile CTI o nga fa ai mata po fa pisinisi ia mai se fo ile tulanga sa ile linga maso so enga I vainga fa pisinisi mo le manuia ia male lo mo fo nga fa ia mato ne fo sa fa inga ia mol silfia foi ole mama la tunu ia e lua vai ngatele lo e tono nei salfa inga pisinisi ole vai nga mo lava ia olo afia ia mata upu tau situsi o mata upu tamau ainga
mata o pua o ina foi tu la fono fa business ma ne va ngolo ma fai ona ta ia ma vai fo e la fionga ya mule anga tele Cecilia la wano se taimi ona sa no foi le o ye tu langa o nei foi por kalami o afia ilalo la to vaenga ia o vaenga lona lua ia o afia ia mata o puta polenga o mata o puta market ia o mata o polo o inai o nanga fatal malo ia mo le taimi nei la o lo va ai ele sunga ya manua tema le tulanga o le tulanga ia matou au whainga luenga e to o lua se fulu lava ia lau whainga o ali matama e tai whaia o ngā o lo ia e tonu o le sa whainga o business ma whata wa inga o i latou lai o lo o ngā lulu e tu mau e tonu lava ia matou ngā luenga whai ia e to o se fulu lau whainga luenga le tu mau ia po part-timers ia o matou au mai e tonu e whesoa soani fo i le tau aveina o mata upu ia matulanga ia o ngai tonu o matou sa whainga. O ali nei matamaitai ia ua au sia foi to mai ma nga vaa mo lulunga e mata upu wha business o le mitamitanga le na ia ma le whiawhianga foi le na i le nei foi sa whainga ia o le mawa ai foi le latou si le fia i mata upolo a o hina. Ia o matou polkalame ia e felanu lanu wai e matango fie ma e tele fo ia polkalame e mafai ona fai ia filfilinga halo mafana ia mai se foi o ilato o e o lo o nau mai e fia a o tau ina it's tonu o le nei sa fainga ia o polkalame la e te tonu o matou sa fainga e a fiai ia ilato fo o lo mai le tausanga whawai ia po the foundation program le o tau o le foundation certificate commerce o lo ia foi mamato po kalame e o inai to mai whaapitoa o nei to mai whaapitoa lo i vaenga matata ese it's tonu lava o le saufa ingo business o le tasi leo to mai manga va e mai tawina fo i le tele o tausanga pe auto va mai ia alo mawhanau. E pe e a foi nei, va ai mau lalo i ele to tele. But o to mai nei manga va, ese male tauai, i le atina ina o ainga, o nuu, o ekalesia, ia o lo whaatau ina fo i le malo i le nei fo i vai tau, o lo ave i le wha mo le malo, ma o mata upu la i au fiai ia, mata upu i au nanga whaatali malo, ia e au fiai la le vaenga o le ngasenga o tau mafa, ia o tau mafa ma mea inu, o le o nanga i tonu ofisa ia ma whaletani malo. Ia mai se foi au nanga mo le wha mai mo ino turisi, ia o pe o nisi nei o mata upu ma polkalame fo ilo au tawina ia pe e faaleango i ele tele o tangata ai o to mai manga va ia o to mai e sili na taua mo le atina ina lo ainga wa mai ma tapena le fo le tamaititi ia po le tama le taine le au tova mai ia mfai la nei business al watu fatula na fale ainga ia po fai fo sanga ia business e fa mai mo ai tourist beach resorts tu lang fa pena ia o lo ia foi lai lalo o mato mata upui tono le matata ese o tipi loma e tolu ia tipi loma o mai a foi ona alo ia le vaenga le SQA ia e la ia tipi loma lima le fa business ia o ngā luenga wha ofisa, ia ai mai se tipi loma i vaenga wha turisi. Pe o vaenga nā o lo i lalon mātou mtata ese ale mātou sa whainga. Ia ele ngata fo i lea, o lo i fo ia tikari ma o lulunga i te tonu o le mātou sa whainga wha business. O i la le tikari wha business, ia whatasi e fo i ma nisi fo i o tusipasi, mo i latou o lo nau mai e fia o ina le tūlanga whaamasino Samoa i whanua masuafa. E sele matango fifo o le pokalame. Ia se taimi ona sauno fo i leo o le taitai o le fo i vaenga. Ia e whaamanino, ia tūlanga o le oaia inga fo i le molo uru whani mai titonu. O le si vaenga tau e titonu o sau whainga o pisinism whatawa inga. O le tau mawhaile ina ia so tau au ma mātou pa anga o foi le it's tono le malo Samoa ia le ngata i matanga luenga malo ia matanga luenga foi ia business ma company ia mai se foi
i university ia tunu mau le sile vaenga a matango fio lo ia tsono le mato sa fainga e tele foi famanu yanga o mato mau mai ai ele ngatai ingaluenga mo alo mafanau ia fa pe foi ia va noa em fe fa la we tele le mala malama o alo mafanau ia mai se foi ia le mato au fainga luenga wa o pe no no ta inga lava ia fainga pa anga ia mato ma le malo Samoa tato mtanga luenga malo o company business ia mai se foi university ia tunu mau ia pe ole vaenga lesina vaenga taua o totono foi o le mato sa fainga ia mon e so se me lava ia foi am fa fitauli ia fa fitauli tu langa foi le na yalo mfana o lo pa au mai foi totono le lau moni ia ele malava taua tu fa fitauli lava la mio o nei vaenga mai tauina pe lava pe I taimi fatino ina la taua onga ia numero tasi lava la le faafitauli le tono o nei sa fainga o le awai mai I taimi fatino I vasenga te lo taimi ia o lo o misi vasenga halo mfanau ia o misi to foi mai si vaenga ta o lato ia o la oina ia lato assessments ia malem feon fatau no ina ia fofanga o mai pe ona ia lato pokalami ia o solinga tu la fon fo ia le masani ai tango fia lava le ava ia pe o le vaenga le nai o lo mata I tuina pe fo ina mato safainga ia o lo ia fo ia mafsosoani o lo tamafai tuina nei alom fanau ia o le malele fa nga ina le lava o taimi ma vano tuina mai o ina I porkalame o lo wa mafai ona ulfale mai stone ia ai o lo ia fo ila ma nai fe soani fo ia o foi na tele sa fainga mole fa alele ia tilio ia pokalame ne ia pokalame ia mai se lava o fa fitauli ne fe ngai ma malam fana o lo ia au nanga fe soani ale sa fainga pisinisi ia ma fatawa inga o le pokalame le o fainga ina le peer mentoring program ia o le pokalame e taua ia le sosoani atuai o isialo po ia wa ausia maka mo lunga tono mta upu ia e mfen sosoani I lato le fato mata lato io junior students e fato mata tu tono o pokalame nei ia fata se ma o nanga tatu university o le lo available mfai ona nga ia lo mfana ne sa ile sosoani mo lato pokalame ia o ngoro fenga I malato ia o le talatu le ma le fa I roat fo ina le tulanga I matafa yoi ma o nanga lo fenga I mato tono ni safa inga pisinisi mulpol faftai tele le asiolangi mai e tele tono le wa fa fonga maule tunu I il saunoanga le fo ta auto I fina ngalo le tunu le vaanga le pe ona tala ia ai mai se ai le fa tulanga ina mai o le nanga le mo tua manino ato ia il fa fonga ia ai si le ina ia long fa nau le e fai mai tono wata to le stala il verso fo mo le tu fa malo mal fa aftai tele e is fisili le o te fisili tuai ile tele e moni ai saunoanga le asiolangi ile vaenga le o nanga le o to le o ina wan fa nau I to mai fa tali malo I to mai le ai fe ngai fo I mal tele fo o na ya tatu fa ten malo le mo mi le to mai le o le sa mai tawin nei masina o sola o le si por kalame le sa matua tu a to tai mi le na mai malo I nai tamali manai fa le tua mal malo le tunu va e mai ngalu ngai fa ten malo a le wa mai to e tapo e atu e o to ia le soifua o ina fo le tulanga le ata mai ma le poto ina ia umara tu nei fa mai o mo la ta mai to e alo I lunga le si levo e fa ona e sa no e fa pula po kalame le po mai o le meo le fa wa pe fa time pola o le tulanga po kalame le pe on e sa no ai o le po kalame la valesa Luai le investir o Samoa I lalo sa fainga fa pisinisi ia ma le vaenga le al malo o lo ia le Samoa Tourism Authority ia ma le Ministry of Finance pe o vaenga ia sa mato nga lo fa tasi le fo inga le tam fainga mai na wa
a fia le tele fo yo ona ia li mata mai ta ine ia la tonga lo ngai tua a i le vai ngol tourist ia na ia lo le fo fo ngal malo ia what's ta ona fa a penga ina pe a tau ina fo ina nei ia li mata mai ta i li fi lunga le tulanga i le tomai ma le ngava a ia mo le fo fo ngala le toi fo ia tu le industry ia ulawa ia le fast pepa mfai ona toi maua ni singa luenga ia po wa lifi fo ngo po si tele tu langa le to mai langa va e alwa le tangata ia fa tu ila na ia business ole po kalamela le ono masina sa fa tino ina ia le mato vaenga ia fa tau tengo ole onga le ia ole wa mai sa amata le tau sanga wa sola ia o ke topa ia ona fa mai le masino apri le tau sanga le ne atoa ile ono masina talona fa tino ina ia ole terminela ia mai a foi ona issue ia results na ia lom fa na ne a lo fa ta lia pe po le fofanga li meste mo se fa unga fo ile mo le mo na ia lom fa na ia po ali mata mai tai fo ne ia mo le tau mawhainga fo isa whenga i mai lato i leo masin ai o le mol mawatu e se mal matango fio le fo i whainga sa whaatino e le malo o lo o wa lua i maltato investia o sa mo e whawhetai e fo i mana mawai fo ia whamanianga watu sau noanga sa ole sa mo fo whamanianga o na ialom whanau ni sa totongi malawa le malo pili ele ngata o lato pili a onga mawai fo ima se alauni fo ile fe soani ba se mai wa onisi nei o ali mata ia eno no fo tua inu itua ia soani fo ile se tamaftanga fo ole aso ia tulanga mafapena ia sa mawai fo ina ma famanianga nai ali mata fa ia onga fo sa fe soani ta wa veino lea por kala haftai tele ia o taua fo ile fisilia to le fu manino nei vaenga nei ia o leo mai al tatu wa onga lea ia walo foi ia na yali mata mai tai sa fia ngai ma onga nei molfa unga ia statement nei tau sanga o le mai tau le siolang e fai asi ke le pokalame i lalo lau sa fo inga malau sau no o le o nei fa fonga le tunu o le asi sila lau fionga i tai o le sa fo inga o fea le pa o iai ia se mo mio se soani ia mo le tatua sa fa inga le wa tele pokalame nei e o foila pokalame le o sa noi masalo se taimi ona se mai le o muli anga tele e sa noi va nga le pokalame le fa sino le ai fe ngai mali uste au fe tonu o sa fa inga le mo mi se soani e mana i fo fa fonga mai tatu pa anga mi se fo tatu la mo i nai va nga o le atu ngalu ye lo fe ngai tai ia man sa fa inga male nga fa lo mo bola se te fa manino ale fesili le fe soani le tu la so soani i le fa le leia o pokalame ia ai mai se fo yo ni me finga luenga mo ia ole tu langa i me finga luenga po resources ye mo mia e pokalame se tono le safa inga ia ele on me ale ol tu langa fo ile e ia le need ia le mo mianga i tono o pokalame se lata resources le taimi nei o lo wa lava mata pena ia resources mo tato mo fatino nga o tato pokalame nei mai se fo ia lalo vaenga le mato tourism hospitality o le wa ia fe so soani wo mano fo ina mai le SQA e ala le peace at fansa talo sanga ia ma wa ole vaiaso tuana e atu nei sa whaiona mato maua mai aini se o masini e whaonga ina i tutono o nanga nei o whatali malo ia e le ngata whaina o masini tāmea ia o le whaua i le tātou i SAC Fund ia po o isi whaua tātou ala ngā tupe ia mo mai le tātou waalua i male education sector ia o tupe o mai ma vaenga o mai le o mwhaiona whesosoani whaalele ia au nanga i titono o le mātou ia le pokalame wa peia o pokalame ia matata e lo a oinai ia to mai whapitone e taungata ia o masini ia mara whaatinonga foi ai o whawhetai ale le ngatai i tupe ala ngā tupe malo ia o whainga paanga foi male vaenga le APTC ia ai mai se foi ia isi vaenga o le tatou education sector lo
awala mai ia la ngā tupene e le whaapea fo ilana po kalame mtata ese o lo whasafua mai lunga i a tātou po kalame lunga i le baenga molunga i tikeri ia ma tuspasi tausanga whaavai ia baenga whapena tau o te minei o lo lelei tāpena me oma ma ua iai uma ia tātou au penga ma resources mo mia mo le fo itulanga o ko inga ko lo ko kele ia le mo mia le university te mia me sen malo le te mi fa ma ia fa pena fo to so inga u fa ia tatu malo fa te tele mana to le e si le pele tu no fa fonga ia a o tala fo le nei tai au ia va nga uma pe on ta otro ia lau sau no nga ma o ton fo yo le uma nino le fa fonga le tu no ia e sidi ai o na ia lo mana fa na ia fa mai tono tatu lo mo le fo ia e o mai le stala ia ai le avatu ia le no fai o le e fai mai sau no fai e ni fautuanga tatu le stala mona ia lo fa na vasfo ia mi fo ia ni fautuanga mo ano ali mata me ia o fa mo le lo fionga le siolan fa tai mo pola ia o le fautuanga la vai tu ina tia tatu li mata mai ia o ngala ato e foi mai le vai asfo mo le stala ia ai mai se foi lato o le la fato o mai mo le tai mo mua i le sa ilinga fo se pokalame ia o lo ia vaenga mo mia te tauna e su mai ma au mai ma te pena o mai a wala fa faingo fie no le stala ia te tauna au mai le pepa tui o le pepa whanau ia po le copy fo le passport ia o tūlanga i results ia po i unga fo su enga i tua ia unga po kolisi sa o inai ia a whaatasi e fo i ma li poti mai fale fainga luenga o vaenga taua ia te tauna su mai ia lau sunga ma tau au mai ina ia ma faiona lelei ma fatino ina foi ia ele tulanga o mai lau le stala i le vai aso asau a o le fautuanga foi ia a fai te a fio mai e te le stala ia matou pokalame te le ia la manoa mai mau te fautuaina la valom whanau ina ia awana i mata muli fo ile tala no mai i pokalame nei e o lo wa ia matou faia onga o li te faia onga o le afeso sani fo e talia to mana o la lava se me mo mia ai fa apopula atili ma fa ma lama atili o mata apu nei ia e matua i talia mal faftai e ali mta mai tai faia onga ia e sa fo e te afongi e te onga ia e sau malo ma fofau atoa lava sa mo lo tangata atoa tu atoa lo taimi mantua o tupene ele fengo fiele so ina e nai matua fo ia ai e mana o mia lava fa ngat tau le taimi fa ngat tau le ia tato resources o le wa ia uma vainga uma e te pena ai lau onga mo le fia tau sanga le te suma i te e o inai oi pokalami le se me whaingata o e ala na whaingata o lo le tala no o pe me ale ia lom whanau e le tala no mai i o le fesili o lo iai awa ia ali ima te mai tai whaia o ngam whaim so soani i so se vaenga e mo o mi ai lau fa so soani i te tono o tato sau whainga wha business ia sa mo na ua i whafonga ia le foi ua umona watu fautuanga ia tawian tato pe upu le tunu tato avile i uta se fautuanga ta ua lewa mai le mai ta i o le faululunga ia o sau fainga ia ina ia manino i lau whaafonga avea lea manoi moni atu le whaaftai tele le asiolan mo lo sau tele tato porkalame mai manatu moni sia vanoi sisi vai as wow le lava fa solo lava ia porkalame ia e mo fusia vanoi toi talstala le fina ngalo fa so pe le tunu ina ia manino pea ia il fa fonga mai nga luenga ta fa yoi ia me se fo ni so so ni le ofa mo le universite anga le le tu i fuanga nga le fa yo ne ia so ma o nga lo fa pe na fita nga lu e tono tatu lo mo nei pa pa ngala tatu te fe loi pe ia wa le football club le so le mo ai so fo man ia lo fionga le tai e mal lo sa fa inga ia o le porkalame mo le nei vai ngol tai au Maleifua Mai Samoa le wa ma fa tasi tuai ia ma le fionga ia la siolangi ma he atuai foi ia ma sona fina ngalo le wata oto i lau fa fonga mai tal tonu ia le ia se vai ngau le nefu i lau sila mal fa fonga ia mo le tolo fa nga fa tasi foi ia mai la to le fa o mai no fa nga i lungo tato porkalame manu ia tele ne ia so ala tato se malolonga ia ona alo mai le o se tasi foi o to o le sau fa inga le fionga ia muli anga tele Cecilia ia e vatu foi sona sao ma tala foi nei tai au ia wala ufa fonga Samoa
e te le ulfale lutoa. E te tau lava o na fulma o lima. O lo ia I lava se te pua o moana saunia. E ao na mulmurita ia I le fuluina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai nisi o sia mai a afia ai I se whaama. O li tu o le whaonga ina fo I o tatu fale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava o na whanu mau tatu lima. I le taimi e mai ai o na whaonga ai o na fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai I whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo I tutonu o le tato o lotoa. A e a ngai le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā pia e whai ngō fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pe a whata aua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia I tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Lima mā, whaasau I ngai leona. Second semester enrollment for the National University of Samoa. Enrollments for second semester start from the 6th to the 9th of July, 9 a.m. at the NUS gym. For returning students, all you need to bring is your student ID and your enrollment fee payment. Enrollment fee for returning students is 200 tala. Fees for new students is 322 tala. New students, please make sure to bring certified copies of your birth certificate or passport, Samoa school certificate or equivalent, Samoa secondary leaving certificate or equivalent, tertiary qualifications, and measles vaccine confirmation. Mature applicants need to provide evidence from employers or trainers of at least 2 years full-time relevant work experience and/or training. For more information, please email studentenquiries@nus.edu.ws or call 20072 or visit our website. Second semester enrollment for the National University of Samoa. Ia ma lo le on sai Samoa leo wa te fa o watu le tatu por kalame o Maleifua Mai le foi tai au ia wala si sila mal fa fonga mai foi ia o matu tau foi pe atu le universite fa so atu fina ngalo le universite iona tai tai to fia foi o nei aso ina ia manino I lau fa fonga a wanga fo tatu universite tu langa tatu le stala il verso fo ia ma le fa o wino o nanga lau tele le universite e ta tau lava na manino sa mo lau fa fonga mai se o tou ya no fanau o lo a o ngai tono tatu lau mua ia manisi o lau mua le papa ngala ngala lau mua I mulino o tatu ang fa malini lau mua to tu tatu ang fa fo mai e mai se fo tatu lau mua sa lolonga ia e mana tua pe o mai vaenga il tatu por kalame le nei tai au ia ma le o fia fo nei tai au si sila mai ia le fo mai nei tai au ma le fionga ia muli anga tele se silia lawano o ia lea se tasi o whaululunga ia po le head of accounting and economic department ia leo mai nei tai o ia fo se tasi o ko nei ta po o lo fa mau po po ma whaululu ia se tasi o onga ma tu spasi mau o lunga o lo o ina tato university tu spasi lea ia o le onga fa ia onga il to mai fa masino I fanua ma suafa ia o ia foi leo lo fa ulu ai le pokalame ia mai fia tele nei tai o lo fionga muli anga fa ta lo fa tu o han fa fonga si o tatu no ma lo le so I fola le ia so I fola le la o fionga mul pola fa ta lo fa tu foi ele
pa ia malu Samoa fa fong mai le nei por kalame ia fa mawina le nga fa tai televi ia le nga leo le li e wo mfai on tato au dia mai ma feiloa ele nei tai au fo ia malo fa tai tele ia o leo o tali le tunu ia i se fina ngalo fo yo le la ta auto mai lau fio ngai le tai mal fa ulu lungo ni so va ngol tato sa fa inga leo mai atu ia ia le fio ngai ale sio lang ia leo so mai malo sa ia manatu ole ala fo tu ia o ani va ngai te fia sa no ia ia u nanga mata fa yoi manisi va nga ia ole va no leo tu ina tu malenga fa lo alo i lau fio ngam anga ia fa tai tele lo fio ngam pola o te masalo Samoa ua ma vai atu le saunoanga tai o nei vaenga po nei sau fainga fa business la fionga ia lesio langi ia maima Gabriel ia ua fa pena fo i ona tele ona fa alawi lo ai nisi o vaenga o lo fa pena ona au tawina ia ma vaenga fo i e sau fanga ai alo mfana o Samoa ile sau fainga fa business ai e fia fa pito au ngafa le famtalanga inisi o por kalame o lo fa pena fo i ona au tawinga i te tonu sau fainga fa business ia na fa tawa inga e au fia i tu spasfa vai to spasfa vai Paul Foundation Certificate in Commerce ia e au fo yon si la fia ele pa ia mamalu o matua ia maenga e au ona tau au mai ia po entry criteria for ia e saufanga ai alum fana nei por kalame la wa fionga ia e fa pena ona molsi la fia ia ele suenga fo ilea fai ole tausanga sfutol po le ia 13 le sasalasi ia o inga ia e au ona pasi ai le tamaititi in ta upu se fa mata upu e tau ona fa ia e te tau fo i ona ausia le lua se lau maka ina ia mawhai ona saufanga ai le tau sang whawai mai le lua se lau maka ngā e le whapea o so o sea wha popo uma ia maka ia mau e mta upu ele pasi mau e lua se lau ona fa pele a loa saufa nga e te tawa ona fa ile vai ngala ia fa business e tawa ona ausia maka 5 furpe siliatu ile ngana fa pertania play English 5 furpe siliatu ile mta upu tau susi pole accounting 5 furmaka pesiliatu ile mta upu tama ainga po economics 5 fur pesiliatu ia mi maka maua mai ile mta upu matematika pol maths le e ausia ile le lua se lau le e tele in le malam lama ia le mamalu le atu nu ia me se fo yo o ma tua tau le la ia le toi fa mam ai pe yo fa malam langa malama la manga sa onga le na o criteria po o mata upu po o maka e sau fangai ile tau sanga fa vai so in order lai fa manuia ina pe fa wina fo ilea por kalame e te tau sa mai titi ona umal tau sanga o ausia pe pasi fo ni mata upu se valu ina ia fa wina ile certificate Foundation Certificate in Commerce por tu pas fa vai fa business ia ole vai nga mua na e foi na le mole si la fia sa mo malu matua mo e so va mai ile fa auluina wala mfana ile tau sanga fo pe amole tu ia so fua ile vai nga ole yo e tau sanga fa vai ia ile vai nga lua mo si la fia Samoa vai nga la fa tikeri fa business ia e au foi ona ia foi ia inga o le ulu fale mai
ia e ngata yalo mfana ia fa pe fo ila to o lawa maungalwen ai fina ngalo e fa telele si la fia mal to mai ia fo ivaenga fa business fa to stusi ia o vaenga lana o ila to uma wa o mia to specify vai ia o sa fanga foi i to no le por kalame ma ila to foi e o mia to spasi ma isi universite alo ia e sa fanga foi ile tikeri fa business ia fatasiai ma ila to foi wa au sia le lua se fulu o tau sanga soifua pesili yatsu ma e tau foi ona lua tau sanga e ngalue ai io e se fat fainga venga po simtanga venga fo ia e au fo ila ona tau au mai le tusi fa maunia mai le pule le fal fainga venga ia e fa maunia ai ia ona sau fanga ai le ile por kalame le tikeri fa business moni la ia ma le por kalame nei ina ia fa pena ona au sia por kalame e tau ile tamai titi a onga po o le foi o filfilian nei por kalame e tau ona pasi ia mata upo po kose se luas furfa mata upo tau ona au sia ina ia fa pena ona au sia le pe fa uina foi ile nei ile fa ilonga mawalunga le ma ile na foi luas furfa mata upo e mafai ona ave fa full time e mafai foi ona ave fa part time full time la tamititi e tau po le alo foi e tau ona tolu tau sanga ia ona mai ale ole por kalame ai afa apea e fina ngalo ai mai se ila to la ngalo lue ia ona faile mo le ono tau sanga awa fo inale ina ia fika le awa fo ela fia ngai manga luenga ele nga fo onga ave uma le taimi mo mo le onga so mo ila to nga lulue ia le avanua e mafai ona ave po kalame ia ave la fa pata o le bainga la nga ile a foi fa tikeri le fa business yo bainga nga sa fa nga ila to fina ngalo ia e tau ave le nei por kalame o le mato por kalame lona tolu la o fiong o le por kalame la le o le foi certificate for and customary adjudication o le to si pasi le o e iaina na ta inga e fia ave ila to fa masino nga fa no maswafa ile lumanga ia mo le sila fia la o fionga na amata mai le nei por kalame e lua te sfurvalu yoe pe o le lona fale nei o tau sang taluna tau ave ina nei por kalame ile universite au Samoa mai e fia amatu fo isea se fa matalanga e winga le amatanga mai o nei por kalame to tele tamali faila unga ia ai mese mai no malala fanga ai mese wela to o lo o tawina ini inisi university po o la fo engalu lue fa au lunga mtanga wenga ia lo fa pena ona afio mai ia wa yaile na tainga avele nei por kalame mai fia mol mawina ila wa fionga mun pola ole por kalame nei talona amata wa yai nisio tamali mfailaunga wa fa manu yaina wa veama fa masino ile taimi nei malo e amatu ai le fa malo foi le mamalu la tunu wa yaile na tainga e to ia fio mai e fa ngale to mai ia o lai ia fionga foi ina ia fa pena foi ona sa ili atu inisi vaenga ia awala le lumana ole o mela e haona tau au mai pe afa pe e ia tamali ia manisi fo yo le atunu e fia o tau wina ia fale por kalame nei ia e tau ona
I le tua ia tau aonga, ia tauan au sia le vasenga sifuru tolu. Ia. Ioe. Au sia le vasenga sifuru tolu, ia whapena foi ona o la tau e tauan amata, e tauan au sia le lua sifuru tau sanga o soifua, pe lunga atu. Ia, a fai foi o whainga luenga. Ia e tau au mai foi la tus whamaunia mai lea. Ia a fai foi ua leto e ngalue e ma. Na o mia le tusi mai le whawhiangainga. I le o le ala whanga foi o au mawai. Ia whapea e ma lea tusi folau. O nisi tusi whamaunia. E o no whamaunia ai. Ia whatasi ai. Ia ma le tusi whamaunia mai le ofisa soifua maloloina. Wa mai au na whaia tui pui pui. Mo lea maenga. Ia o le a foi, o le tusi pasi le nei. Na o le tasi ala tau sanga e whai ai. Tasi ala tau sanga. Ia whai si maua lunga te le tusi pasi. Ai ono mata upu. Ono mata upu. E tolu mata upu tau tula fono. Tolu mata upu tau tula fono. Tasi le mata upu tau pulenga. Tasi mata upu tau pulenga. Ia ai lua ia mata upu. Ile anganu Samoa. Ia malea foi. Tulanga foi whapena e au tau wina ile. Le anganu foi. Mo le whaalau te leina o le silafia. Ia o tamani foi. Ia mawhaila unga au tō wha amai. Ia e fina ngalo e avele nei po kalami. So e mawhai foi la. O na wha apatai. I e o ngā lulue. E le tua i e le tasi tau sanga le. Whaianga ave tai lua. Tai tasi. Mo i la tau o lai ngā lulue. Ina ia whapenauna. Au sia fo ile. E le turia fo ile tasi tau sanga. Au ila atou aia. E nau nau ta inga. Pea e le o ngā lulue fo i taimine. Ia tasi tau sanga e whamae ai. Ia le porkalame. Tolu ia mata upo e ave. Ile kuata mua mua. Tolu mta upo kuata mulmuli. Ia on whapenale on whaawina. Ile. Tuspasi mua mua lea. Tuspasi mua mua lea. Ia. Sa usi fa fonga marsi da jo tatu o tunu muli ang tele saunoanga manino yo lo fa tulanga ina macha mai ai por kalame nei ia lo afiai marketi pulenga ia ma fa business ia le futa se e mai lalo vanga le e muli la fa tele lo sao ta u tele nei vanga nei ia mai sai la chou o le fia tu tatu por kalame le o le tusi pasi mau lunga fa masino I whanua masuafa, tūlanga o whaamsinonga o whanua masuafa. Ia, ai, o nau tātaimi, ai manatu. E umi lava tātou whatalanoanga nei mulianga. E mo mia foi longa fio mai sesi taimi. Ia, e whaanga solo pēr whatalanoanga nei. Ina ia awa lava nei misil whaafonga si o tātou o tunua e meisa i mātua. Ia, mai lātou e anga waa il pokalame lea. O nau il pokalame nei. E leo I loa o mato o telo le tunu. E anga waa pe whawewheo na urufale. Ai mo mia la toi fa manino atili le lumanai ina ia au mai elfina ngalo le tunu mai to telefone ni suanga vai pe a fai mamana na o fiu lu fale po kalame nei ia ai mai ia sau no fai o se sau no fa fa tuanga e ave ya lo fa na o le si le sil mai tatu po kalame ia a wanga mai va fo mo tatu le stala malenga fa lo mulianga pe se si vanga mo mulio e fi sau no ia fa sai le fiong pola ia ona ole nau ta inga ia pasal tatai ia ole amatu ia se fautuanga mo ala mfana awale alo mai awale tato le stala ile vai as fo ia tele vaenga fa penauna pa ia ile afionga il tai o nei so fa inga ia e pe lava o me tauna tau au mai e ia ila malisi vaenga ia mantua I fo lau le stala wa e tauna le stala ia ona whapenalea, ona mawhai, ona whaasolo ia. Toa lele au te toa lele ia. Ia vaenga o whaangasolonga. Ia wai tauna. E tauna manatua ifo le selen. Ia e whapena ona whaangasolo ala ia o lesi vaenga len talanoa ia. Ia pe o vaenga ia le. Ia e whamanatua tu fo I whanau. Awana I fiungo fie. Wai, iai fo inisio. O alom whanau sa whapalapala le kuata muambua. Ia, ele, ioe. Ele whapea o le amutai I le, tau mawhai. Tātou au lia le, e amatanga o vai asfo, ia la ato
a mata fo ile sikwata fa le o onga ia toi alo mai toi tamu fai a wala waloa lo ai molo lu mana imanuia awa o toia wala mfa na wala mana imanuia ia ole atunu mo ataya lo mainga yo ema nu mainga ia wa manatu le nei tayao ia lea wa a toa fo il fa fonga si o tatu atunu ta u ia lau fa fonga sa mo il sa unoanga pa u fo ile fionga ya mulianga tele ina ia a toa ia ta pinanga pe on sa uno ia wal va ia so fo mo le tu nang fa tele mulianga tele il nei va ngol tatu por kalame after tele le sao ia fa after fo il tamau ainga le tamai le sa mai a wal fa tulanga ina o va nga mai por kalame ia o mo mi ai se fiso soni a lo fa na o si o tatu o tunu ia tau ia ina nga le le tua ia pali tele pe i lo na lo tu no ia fi au mga rengo fa hi wai ia fi au mga rengo le ia so fi tanga lu ia i lau sunga ia lau fionga mulianga tele a me se foi lau fa nga renga nga lue tatu tu fi lo i foi stai mi le va ia so tatu por kalame lava nei ia fa so mai foi fina nga lo le fa nga renga ia na sa mo ia o le fai unga na o fa tal noanga le taiao ia le fai wai le fionga ia mulianga tele tal tonu ia o malie lau fa fonga wa se tau fai atu la university ina ia fa so atu so la tu finangalo ia manino atu toi lau fa fonga tu langa pe ina ia ile au nanga ia mai manatu a fai na ia se pati o sala po se ngana ua pa o vale fo i lau fa fonga ia tal tonu ia upo le tonu mato te matua tu ina sa moa wala fa fonga mal tapo inga mau ia iso mato vai a le nei vai ngol tatu por kalame o Maleifua Mai ia o la tatu se e atu i sina fa fianga vai ai foi ia ona fa ai watu leo le nei tai au i le tatu por kalame ia wala u fa fonga mai Sapo ile polo bye bye. I say I fire ya only now. Why it's a bala ai.
Asa o foina o likie o la waina I o na pone o telele suina o le o langa wa mai la batisa o stau e ma puli la pa na tamai ta I o to telele pa na ta si te silia tu ai le tamai pai mai la anu ile ami Amani file tau chala chichi o ita chole chupulanga la ichi o le na Itemosi au suki fai chi figa ile tai tai umale va shenga iva tu nei lo na winga ita uvale ai nga oh Jesuna ma ai lo vale na ule amasau lo na tala vole na ile ima tau ma fai eu ese ole fili wa ole u ale tama e ma ini le sei u va da ba sunga la pageki Jesuna ma ai lo vale na ole amasau lo na tala vole na ile ima tau ma fai eu ese ole fili wa ole u ale tama e ma ini le sei u va da ba sunga la pageki Jesuna ma ai lo vale na ole amasau lo na tala vole na ile ima tau ma fai eu ese ole fili wa ole u ale tama e ma ini le sei u va da ba sunga la pageki Second semester enrollment for the National University of Samoa. Enrollments for second semester start from the 6th to the 9th of July, 9 a.m. at the NUS gym. For returning students, all you need to bring is your student ID and your enrollment fee payment. Enrollment fee for returning students is 200 tala. Fees for new students is 322 tala. New students, please make sure to bring certified copies of your birth certificate or passport, Samoa school certificate or equivalent, Samoa secondary leaving certificate or equivalent, tertiary qualifications, and measles vaccine confirmation. Mature applicants need to provide evidence from employers or trainers of at least 2 years full-time relevant work experience and or training. For more information, please email studentinquiries@nus.edu.ws or call 20072 or visit our website. Second semester enrollment for the National University of Samoa. Ia vatalo patu Samoa I le toe tali umai tatu porkalame nei o le Maleifua Mai I le nei foi tai au ia le nei ua lama fai o tatu porkalame ia malo lava le unsai I malo fo I le mafuta mai I tatu porkalame nei foi tai au Fai singa umi o kami ngosongi o Fai singa umi nga lenga makua I fa makalau I le o le asa ue ia onga ia porkalame tai tas o le asa unge fule nga fa longo me wai se luma fo me fai fai ala ke fu sa makua I u whaanongolongo markoko inga ia mangingo le ia awange ko ia se fesidi vai so fo le skala ia malo me sidi la ngai mangingo a ia ai leo to tele mo tato por kalame le Maleifua mai ia fa manatu inisio vai ngal fa funga si tato tunu o les for lele o le aso leo tato Samoa fa so ia sila mai lungo tato TV ma tato peng te fa langi le July 5 ile fiaf ia fa tasi ai ia mal tato Maleifua mai ia fa pena foi ona e sila mai le iva taiao le iva il su tasi taiao e foi inisio o tai o tato la mo il papa ngala ia la fa sort foi la tu fin ngalo wal tato por kalame le taiao o le misi e oi ta u yo nai vai ngane ia lo vatu el fin ngalo university mo lau foi malama anga misi alum fa na lo a o ngai tono tato university ia e fa manatu foi la tato le sala mo vai aspo amatadia le ile asolua anga ile asuiva ia pe le tulangan na e fa manatu tu pe ia awane e misia o le na tatalo foi yesu ngai fa ona sa pena ona fa tar no ia to vave mai awane o to tuai mai wa e tuai mai ia mutinoa e te fo it fal ia wa
te ari July fa ia wa o le taimi o tatou le stala a matalia le July iva nga ile July fa ile fiafi ia o taimi na tatou le stala e tau ona e ta pena ma e sa uni mai ai mo le vai asfo ia ua mai ai fatasi ma le sunga ia fiti fai o trade proclame o ne yaso after telefiti ia fiti foi fiti ale se tasi foi o ia onga tonu tatu university ia alo fa pena ona fainga luenga masa ili manuia solo tonu tatu office nei ia lela o mai ai tai nei tatu proclame ele ngalo tatu proclame o Maleifua Mai ia tatu major sponsor fa pena ngalo le fionga ya la ulu no pula male au fainga luenga ya tafia mali tino me se foi ia tamaita yo vai ia male li o aleng ia fa tele lo to sao tato proclame le tsi la misa mo o nai vaenga nei fang vai nei se tau pau ia o peni tusi i le vai tusi e pau ia manai ofu nei ofu ye so se to inga level ma se ko inga quality ma se to inga size male lanu ia e te fili ai tele ia vaenga uma ia o lo fa pena ona saunia tatu faltusi mo lo fio mai mai se o to ia lo fa nau mo peni ia au alfe ngai e maonga o fai unga na tatu proclame ia mai molia tu la mafa after tele mo sunga ia fiti after tele sa mo i lau mafuta mai lungo tatu wala ata nei TV valu ia mana tu foi tatu paanga a inga mawolo fa fonga mai so se tafo le lalolangi New Zealand, Australia, Alaska, Amerika, Hawaii, Japani, ia maso se atunu fa fonga mai ai mai sisila mai lungo tatu penga tafailangi ia lea o tatu mafuta i lungo tatu proclame nei o le Maleifua Mai a fai wa yese ngana foi wole atoi lau fa fonga sa mo ia la fo ia i nu le ai na pe upo le tunu ia ai toi a fo foi se tai au fo matatu toi mafuta i lungo tatu wala ata po tatu TV valu ia le nei i le taimi masani le aso atai manu ia o to foi sa mo manu ia o fa sa usang le nei aso soifua so va so